ɔde nnɛ so akyɛ yɛn. Ami ɛda ehu ase. Anɔpa yi wafutu sɛ mu nkura hyɛ sɛm a wɔde ma Max FM atiefoɔ. Yɛtio. Mɛda wase na mada Max FM atiefoɔ nyinaa so ase. Yɛda onyame ase so sɛ anɔpa yi ɔde nnɛ akyɛ yɛn. Yɛbɔne ne yɛn mfomsoɔ mu yɛ akyiri nyinaa ɔde nnɛ akyɛ yɛn. Ɛda so ɛwɔ nkwa a yɛde aseda ɛmma no. Yɛsi na wɔhwe foforo mu. Na ndɛ asɛm a mede ɛma atiefoɔ no sɛ me nuaba ɛdi nkan ne kasa mu no wabɔ awuram. Na deɛ meka nyinaa ne sɛ yɛnya biribi nyina so ne daa ne day ne yɛntumi fa aseda ɛma Awurade. We should always have a reason to give thanks to God each and every day. Nti obi sa no akasa no ɔse nyame adom ne ho yɛ 70%. Wanya nyinasoɔ bi ɛde aseda ɛde ama Awurade sɛ pɛmpɛnsoa Yankopɔn ne na adu no nyɛ na ho ɔden. Mpɛ mebre na yɛhwɛ atete ne nneɛma ne ɔhaw a yɛfɛ mu ne kukuhwe aseɛ ne nneɛma bi a yɛfɛ mu abrabɔ mu no na yɛwie firi sɛ yɛde ɔbɔade na sɛ da bɛyɛ da bɛba no. Nti ɛyɛ a na yɛkasa nyame ayɛ den ɛdi yɛn hwɛmmɔ. Na sɛ wotena ase na wosese wohwehwɛ nneɛma bi a bɛhu sɛ nyame no wadi ne yie paa. Tuntumfoɔ ne to ne nnwom mi sɛ ɔse Awurade woni mi adi no yi sɛma na wasia na ma yɛ boni ayɛfo sɛ mekai baby I'm free pɛmpɛnsoa wodi mi edu adumra woni mi adi no yi adumra adumra adumre adumra adumra woni mi adi no yi. Sɛ wotena ase na wɔkaakae nneɛma bi a wafɛ mu beebi a na wɔwɔ abrabɔ bi a na wɔwɔ mu tibie bi a na wɔwɔ mu a ɛne mpɛmpɛnsoa Yankopɔn ne wadu a ɔno wadi no yie. Nti ɛsɛ sɛ wotumi akyerɛ w'ani sɔ ɛde ma no daa ne da nyinaa. Ɛyɛ a na yɛka sɛ obɛtumi tena ase na ɔka sɛ nyame adi ne hwɛmmɔ nyame adi ne hwɛmmɔ. Bibisa wɔ anɔpa yi sɛ wo a wote ase na deɛ wopɛ firi nyame wɔ no wo nsa nka yɛ anya mbaamu nti ɛne nea wawu wo mmienu no hwan na ne so wɔ mfasoɔ wo mmienu no hwan ne dasoɔ ɛwɔ hɔ ma no ɛnti wohwɛ bi deɛ wokɔm adeɛ bi sɛ nyame a anya mbaamu nti wo sɛ nyame adi hwɛmbɔ wabam abu enti wato wadwem a obi kora tumi kasa me deɛ me ne nyame yɛ dɛn ɛtwe man so. Sɛ wantena ase wanhu nyame deɛ wayɛ ma wo a wontumi mfa aseda ɛmma no da. Me ne ɔkasa yi ahome a yɛhome ɔde ama yɛn free but obi ɛda yaresabea yɛde oxygen esi ne so yɛde time limit abɔ ho ɔhome wie a yɛde ne bill ɛde ama no. So obedi 1 week wɔ hɔ no mu a na esi ne so 1 week ni na ɛsua yɛde ne bill ayɛ den ama no. Tena ase na bisa ho sɛ sika bɛn ɛna ɛto wo a sɛsi a wote wei wobɛtumi de ayɛ den ɛde atua ka. Nti ma yɛnyɛ boni ayɛfo na yɛmfa nyame aseda ayɛ den ɛndi ɛde ne saa na yɛde aba nipa mu. Nti nipa yɛ adeɛ ma yɛ koraa no a yɛntumi show appreciation ɛmfa ma nipa no. Ebia na bibi ketewa bi ɛna wayɛ nipa no yɛ den ɛde ama wo but when you expect something bigger because you say nipa no deɛ obisa no anaa deɛ ɔfɛ mu no kɔbɛtumi ayɛ deɛ kyɛn saa deɛ ayɛ den ɛde ama wo nanso wanya ne saa no yɛ bibi ketewa ni nti one moderate appreciation no one value. So I say it's a tragedy to offer gratitude with moderation. Ɛyɛ atoyɛnkyɛm kɛseɛ ɛyɛ ɛsane kɛseɛ ɛyɛ ɔhaw ne amanneɛ kɛseɛ sɛ wobɛkyerɛ w'ani sɔ biara. Sɛ yɛtumi tena ase na yɛte nneɛma bi ase na yɛhu na yɛtumi yɛ dɛn ɛma yɛni sɔ a aberɛ ne aba na yɛ value nea nipa no ayɛ ma yɛn nkɔ a yɛnya
yɛbɛtumi akyerɛ yɛn ani so ɛde ama nyame yɛbɛtumi akyerɛ yɛn ani so ɛde ama nipa last year BBC yɛ me so nipa bi hwɛ yɛ na me kasa radio station bi ti me call yɛ no oh reverend me bro ya na me yi 10 cedis na me de ma no o say reverend pa na o kakraka yi 10 cedis pe na wonya de ma me asa wa yɛ adwuma bi egum me kotokum oh wa ma ne ni ayɛ dan anso de amede ma no ntumi appreciate me wa na nka me be yɛ de ma no but me so na ahwɛ me hu sɛ nipa ɔte saa no sɛ wo ma no bibi kitwa wo de kɛseɛ so a obetumi ayɛ dan appreciate ana enti I say enough is little in whom little is enough and enough is little nia kɛseɛ ɛyɛ kitwa wɔ ne nsɛm no no matter what no wo de the chance me ne krampo a still ɛyɛ de ɛyɛ kitwa enti ma yɛn hwɛ mpɛmpɛnso ne nneɛma bi a yɛ kom na afei aseda ne ayɛyie atwa sɛ de ma nyame no ma yɛn toto na ase afei wei a yɛwɔ mi aka 1 month pɛ na akɔ na wie yɛ bro nyɛn obi expect biribi kɛseɛ obi entumi nya sika nneɛma yɛ sɛ ɔtɔ gu hɔ no ɔntɔ engu hɔ nom nti na bɛmu abu ɔsɛ afei wei deɛ ankɔ yie nneɛma ankɔ yie obi kura tumi ka sɛ mentumi antɔ akɔkɔ aso bi sa ho sɛ from January up to this time no and January up to December na wentumi antɔ akɔkɔ no wanwe akɔkɔ da wentumi ankɔ bia aduane bi ɔtɔɔyɛ the whole year ni na wanwe bi da there are some extreme cases obi eba ne saa sɛ ontumi enye binwe but ni ɔwe yo ni wanwe yo once a won kwano nko ade deɛ ɛsɛ ontumi fa anisuo ensom wobo na ontumi fa mu ayɛ yie ene nase emfema nipa na so mfama nyame obi ɛtɔn adeɛ ɛwɔ market ɛbɛyɛ fɛ sɛ obi aba ɔbɛtɔ wa adeɛ wo expect sɛ nko bɛtɔ adeɛ ne kɛseɛ ɔtɔ ketewa bi oh me da ase nyame nhyira wonya da foforo a san bɛtɔ bi last 2 weeks anapa na me kɔ tema woman bi wɔ La Paz na me pɛ mint we bi dia gam bi e dia atomanu na me na bibi esi spiritual na bibi e na because me ta atwem ho na me pese me nya access na me de me correct ade bi ba onim ti me man is kana afia se me bi esu me hwedwa na me se me lack ena oye den ode cancer so imagine say saa de na yakopɔ person na me so encorrect no when to me ayede and show appreciation with the little na me to indi no wa messe nipa saa no obetena ne how much saa de chinchin saa so na ne bɔfo ayede apa no hokɔ ye be wura December emu nipa bebere na ayede ebedwa so otoketo bi mpo a srekyerɛ no show appreciation emfa ho se atɔwa de ye ntɔwa de show appreciation to nipa na obisa ho no enti abere bia no yenya enough reason we should have enough reason to offer appreciation to show gratitude to thank God for what he has done for us nyame enhyira na wotwe we ni dia mede mawo nyame enhyira onya okese onyi mfi esanu mu onyi mfi musuo mu na mo ni na eche no nyame kan se hwe ho so ye esan se hwe ho so ye ya obenyina che meda mo ase yenso yeda se Reverend Afo odo na ma ne beja ye na nkomo bi e wa kire ne afro na yaje fa na ma ne ja 0546 83 4164 0546 83 4164 yo Reverend Anopa yeda se ene wa futu sam yeda se pa all right I'm saying ku eni na fe ena no pay enkomo ahodo aba be pie mu omai mu arenda kwao ene the beautiful green o emfa ento aso emfa emma yen enti yenku eni babja no pay mo tesen nyame adom arenda tesen no pay ekrem na de nu ade boko de ya ase na ase flexing won bi say I don't know, so minimum could be as a homosa. There be na ti say na I also mean church me hon chane kakare. Enya ha unum adwuma wura ba. Enya me papa adwuma.
me papa adwuma na me yira aba na o kire ne ho a efa ho Emfa me ho yo go yi. Emfa me ho why. Emfa me adwuma wura ba kafra. me ba wa bisa me Ghana card. Oh kafra, me say ma me kai. Ransford. Edai. Techi Kumi Ransford. Ayi. Me na bezo say me ni say dwa homa smogere. Nka mama ngoro so boda. Kafra why ba che wada uruma. Adwuma wura ba. Na me yira ba be sa me. Eye ntwa so ba che. What jealousy? O papa bu radio station ma wanka o ye adwuma. Transport Techi. Eye. Me fa wo me ya me kaseti ya. Me sere wada. Information center crowd papa bu ye. Yeah. Well, out there, walk from my 20 years. That's your toy. Yes, I have went to be a Mr. What can say man me ya pa. Ah. Kika bichira na mami. Pacho, why? What our Chasing. My man can Me do the enfant channel. That's it. Yes. Enfant channel. I'm trying to pay and come out who I be pre mama ya sontia why. A very good morning to our cherished listeners. As always, bringing to you latest news headlines from across the world. Going into the general news this morning, Tamale High Court orders rerun of Pandai parliamentary election. Daily Graphic. Daily Graphic and a kunchile be a dear grabber fontenta video no so watch the set. Ukopiemu ewo etifi mantemu a won kropomu Tamale bia ewo hwa ye frɛ ne Pandai eneyi wonum emra hye bedwafi a ewo ho nipa a wogina mu no eya ade se court no ahye se yensan ento aba enyi emrahwe begeni foforo ne nyina ene se eye mfimpinu ene adrunu nan abato a yetoye ya eye emrahwe bedwafi abato no parliamentary eye election no eya ade se result ana se ye kenka ye niema bi ankoyi a enam so ema asem no kopi asem di bia se sei court no ahye se yensan ento aba ni bi. FDA seizes 98 unregistered herbal medicines in Accra. Daily Graphic. Daily Graphic chrono ena ekawe a watch we say ubepie mu ewo eye enkramantam hanom a na che say asoye a ehwe enuane ene enuo ho ensam so ewo my Ghana mu na che say Food and Drugs Authority ena eneyi abetodwa se wonum abomodia de womon sa ato enro mako aha duokono enwotwe 98 a ni nyina eye herbal medicine wonum enregister. Away from that, environmental campaigners urge public vigilance on how mercury from Galamsey was polluting soil food in Ghana. Daily Graphic. Daily Graphic chrono ena ekon ya wo kire say environmental campaigners ena eneyi wodi dawubo ma amanfo ya ni nyina efa Galamsey ho ensensem wo kire say eyade se Galamsey ya eye enipa bi mu etuo no niema bi ewa asase ma na se enubina bi ewa asase ni mu a sa enuro no enam se enka ebenya enu ankasa ebefra asase na nka timi ama enobaye anase nuaba yedua na timi akọ yie Galamsey nti sa eye enuro na ewo yensa asase no eyade se sesei ani adane yie papa entumi emoa ema yemfudie ene yenuane nso so entumi enyina na pomode na so. Securities and Exchange Commission flags 33 TV stations for airing suspected money doubling scams. Joy News. Joy News and we are watch say eku a wonom ebo ban ena afen so woje ban efa yen TV and I said in television ho ensensem any content ho a eyade se eneyi TV mako aduasa miensa 33 TV stations ena eneyi yede eye ahyensudie bi ato omo so ni nyina ne se eye a wonum eyi eye eniema bi anase content bi a ense na emwa ya ebiti se eye fasika bedi sika bi bra na me nso medobola ma ene na sika gali ebi ekoso ewo sa TV stations ne so eneyi eye sa asoye ede ahyensudie bi ato omo so. Veteran actor William Adu Akpache dies after long health battle. Joy News.
Joy News and I can we are watch say a year yen sini training arch the say banagani yen sini train wajidin ye papa ya owura ye friend William Adu Apache ene ababeto ya say papa yi afri mu ewo ye nati asefo asase so wato anananom ewo ensie du na mfinhia wonya ye aduosun mienu. Away from that, Attorney General backs Wesley Girls SHS in Supreme Court case over alleged religious discrimination. Joy News. Joy News and I can we are watching say Attorney General and NAE ukopiemu ewo Supreme Court wa chere say wajina ne na so kete abomodia enya nyina so bi a wode betai eye Wesley Girls fo echi ni nyina ne say onipa bi anase enipa bi ekosiw eye Wesley Girls ya wo chere say ukopiemu ewo sukuu no akache a eniema esese wonum eye ba no eye yan religious ana yesom ho nsensem no a eye Wesley Girls School no eye ade se eniema bi etoche kakra wode asemi ekodan asemdi bia eneyi court no etena so Attorney General ahye say eye ade se owura ne nsem na wo kan wonum ebo agwesanse enyina so papa bia enim. Birmingham pharmacy assault. Soldier granted 70k bail. Sorry, Birmingham pharmacy assault. Soldier granted 70k bail. City Newsroom. City Newsroom ena edi we aba montino so a wo kire say na anu ada ena eye soja ni bia ukopiemu ewo Birmingham CCTV footage capture ne se kire say ene de pharmacist owo ho ene de asombo de wo gibi pa ena afensu ewura bi a wono nso eka ne ho anka wo betwa de wono nso so asombo soja ni ema ne bia chese ewi akire na akwakoy assault ena eneyi aba beto dwa se soja ni ya yede no call ya chese ye di na semfa confirm eneyi court no abomodia ama ne 70,000 Ghana cedis bail yede opportunity so se wontua. City Newsroom ena ekawi. Away from that, Nigerian murder suspect arrested by police in Akutia. Daily Graphic. Daily Graphic ena eka we se wukopiemu ewo Akotia abemu abi a wono eye Nigeria ni ya chese wodi abonefosem wobi ene ne ba na chese abemu akodi wonu awu ewo Nigeria ya wodwane free Nigeria ton Ghana ene wo ba bebo no ho adwa no ene aposifo akoso ne pan achi ewo Akotia sese emra no yedi ni di. Away from the general news to our business stories this morning, 2026 budget places growth, jobs and fiscal discipline at center of Ghana's economic transformation. Dr. Isiama to Joy Business. Wey a Bank of Ghana anase governor wono eda Bank of Ghana ano ena eka we watch say eya mfimpinu ene aduonu nsia na kyese akohomasika yewura atofo sin ekenkan ye no ya ye hwe animu se ene de emu eniema na emu nsem ebeye adwuma wo mfimpinu ene aduonu nsia 2026 no eya de se wo kyerɛ se ebeboa ama wo man yatumi anyini dwuma nso so ebetumi aba na afen nso so ya setena mu nso so atumi akwadwudwu yie pa ebeboa amane nyina akoyie ewo my Ghana mu. Dr. Esiama ene kansansemi. Joy News ene deba. Spare parts prices drop in Abosokan. More cuts expected in 2026. Dealers. City Newsroom. City Newsroom ena eka we a chese wo bepie mu ewo nkna kropon mu ha bia pa mpempi ni ye toka ho niema eye Abosokan ya enei ababeto dwa se Abosokan dealers anase won mo wo Abosokan ho a wodi ka ho part hu dwa no eye ade se eniema bo etimi akofom ye ama wo mo pa wo kire se wo hwe ni mu se eniema so ebetumi ate ye anase betumi ate se hu ewo mfimpinu ene aduonu nsia ya ye ba besimi. City Newsroom ene de sa amane boyiba. To international news, U.S. government considers ending deportation protections for Somalis. Africa News. Africa News ene di we eba na chese eja ukopie mu ewo US eye moman ni mu a empanimfo ene aban a ewo ho ehwe se eye deportation ho ensensem a wonum egusu a eye no na chese obepiem ewo Somalia na dia de chese enya de se nka kwan bi su no ebi ka wonum sesei yeyi saa enhye no anase saa ensem no afiri wonum so a wonum so so no eye deportation ho ensensem no ebi betimi aka wonum. To our last international story, no one will support it.
Ukraine's soldiers react to US peace plan. BBC ɛna ɛka we a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ Ukraine ɛntɔkwa a nanka wɔne Russia egusu a wɔnom ɛkonom ɛna US ɛde ne ho agyemu a wɔkyerɛ sɛ wɔbɛfa sɛ wɔbɛgye ban abɔ ban ama asomdue ɛtimi aba aman mmienu yi ɛntam ɛna deɛ ɛyɛ Ukraine asrafoɔ nso atubi ama ne US foɔ papaapa ne nyinaa ne sɛ enya deɛ sɛ asumdi a wɔnom pɛsɛ wɔn hwehwɛ no wɔnom Ukraine foɔ ɛde bɛma wɔn mu wei ɛyɛ BBC ɛna de bae. So these are the stories we came with all across the world. So our cherished listeners will do outstanding stories for discussion this morning. Grino. Story ben I will try in your discussion. Minia. Yeah, first story na abrante no odwan free Nigeria no abɛbɔ no ho adwa wɔ Ghana ne nyinaa ne sɛ wakɔdi bɔn fo sɛm wakɔku obi ne ne ba na wadwen sɛ Ghana is your hideout na ya asɛm wo ɛwrade oh mun sɛ wotena sɛ ya na nsɛm na yɛ bebree ɛwɔ wutiri mu hu ne yɛ wonka wo no batimi akɔdi abɔn fo sɛm sɛ na wanya baabi anya no my Ghana na wodwane aba sɛ yɛ de yɛ security system no. People have that mentality that Ghana is a peaceful country. Ghana the oba say that's what they think. Let us not forget that in as much as Ghana is a peaceful country, we don't accept some kind of practices here. Nigerian is such as a Makodi Bonifo Sem say Nigeria. Not to say you didn't have anywhere to head towards but to Ghana, thinking that you are safe. Sister, and I actually work with you. Maybe I will say, na sadie we cry na ya na eyeden. Ya obi ya wakumobi. Obi ya wabo obi sikan. Obi ya wa yesei. At what point na obi behye wabufua ema wuni nipa na ebe ya wo ba obekuno. Na wukunya daji kuno kra no. Gina ho na nka mra no. Ani wuni it's high time saa niama we nyina wasi ahwe na yeka ukwasi se obi akun obi anase hu cases a obi eni obi aye bibia nipa na akunu a utimi hu se nipa na ankasa no community na wonyini wo mu no ya nhada amma no proper training bia yes charity begins at home ya nhada educate yenuanom ne ye manketo na omudi yachi no enti no obi afiri asia na chese wo ye de ope to some extent meba awofo no bi bo mo homode ma nkola no maso no sisat wonim se yemfa de ewe obi betotuo ama ne ba mmofra bremu odi tuo ni bedi agoro onyini na afa ekọ knockout afa onyini no odi ne ho bo ekuo bi a onu no fin so oyo okay with and mind you me uye you ta ho you think say ade bi a wo ye e yo okay ma knowing very well say pani no no e hwe wo no hu say ade we enko yie and we don't listen and to da bi a community na ya na ye nyini wo mu no omuntufo ade bi e bebe bia no they are in support of it abrante 26 years utimi ku obi ene ne ba di adwene ne baba wutimu sa sa obeku obi ne ba agree no ye kasa no we hu so recently there has been a circulating picture of a certain man amusa mohwehwe no Ghana ha a ono so akọ ne girlfriend o se ne baby mama at a hotel ayi abrante me se ne di ne me say Chris Brown o se James Bond oh Sir Chris Brown was a James Bond. Me this story na chipa. O de me hwe ochina mitimi gada information ni nyina awia. Ochina be sa story. Ya me ya. So my intent is this is a rising issue among serious. Are serious? Obeti yesu obi akune yere. Obeti yesu obi akune so papa bi nso na okun ne yere ne ma ene ne nana. I mean, I ask myself den ko na moje den bone pan on the see why sometimes many times I tell people that Bema this morning I was discussing this issue with Akosa Techiwa and Nana Frankie. We're having this discussion. This friend Nana Frankie. To our friend Nana dia funny Nana. So that I'm saying this for the viewership to get to who are Nana okay, what's in the video?
what's no, the two video? more Nana Frankie. What OCs what in Nana Frankie? No, I added a don't Frankie said that viewers will get to know who we are speaking about. This morning we're having discussion, okay? And I like the angles at which they all brought and now I say there are some people that in Banamu be saying mistake. You're in a relationship. Nah, say there are some red flags. And I branch and say beautiful. So when I want to casa beautiful, so let me say who are you talking to and all that, and you feel that the guy is doing this because he loves you. This is not love; it's obsession. Now, if guy is not taking what's now, guy you draw me, guys say obeku what watching it, or best say or braba ma your poor or your basa. Sometimes we see them all, but we overlook them, thinking that just say all in the name of love, inti or domi. That's why he's going to that extent, and it's wrong. I say We are lists. I really check video. When you bought video, no say na video they share me and drama. Mommy paying. Okay, my friend maybe she's a young girl. Maybe she's middle age. Like 30s. Yeah, but I bring to you and you're poor. Or I think even the TV because that's what they are showing. I will jam mommy at you're poor. I am your poor. And I will jam. Like it's when I think about it and I ask myself, currently what do you want? I will be so cool or no near any but any nana. Oh, you are saying Nigeria needs work will be our Nigeria and in a bow and a wood journey about Ghana over board who drive or Ghana to say, accepting my bonnet to the one back. There's an idea say, oh, Kwakweti is also a place that maybe I don't know what he was thinking, but to me I was thinking that I just this action of killing. It's unbecoming. Yes, it must come to an end because I was Osinachi. Yeah. Yes, a hanging. I was as a man. Yes, I mukina. Wouldn't I choose a work will be a yenny Watson near Kumpi. And yes, I know Pesa Mosa and a Mukumona Mosa, Ntia Bessa. The thing is, dear, and Rami a video be. In fact, the woman is because I made it. Or say, sorry, I say, protect the girl child. Whom should we protect the girl child from? Yeah. Is it not the same boy child? Him for near raising boy child. And yeah, no mammy, funny and papa near raising boy child. Or do a horn more, or back at your say now or buy and shatter dear Titia. I don't know one country or bear man, so means and atadia man coho. Oh, yes. Yes, so who to a craft Momone for no who to a crown so for. What you say? And you can say there be it should be the girls. And was say a year both parties. Yen nature way, na yen nature way. Na yen to me enya a friend is that papa generation. Yeah, a good generation, perfect generation. Now what would ye? Yen yes what is yes in Melkube. I think what you're saying is right, but you see, sometimes no. Our phone let us not forget that Akwani started school, Kakra, Nima, or call SHS from SHS tertiary, they're usually on your own. SHS Mpona currently, so let's if we should take it back. There has been instances where even SHS students are moving bonif school. Yes, to some extent, it's not just our phone is about raising Kolanico school. So I will not attribute this to just the parents. The parents. It should come from our educational system and all that. The work can I will not dispute the fact, but I say charity begins at home. At home. Charity begins at home. Many men you see SHS. Yes. I want for some papa ben pa ni etimi ye from free. Yeah. Obu hanu mo de ne born for some free fie. Ubetimi agye di say we say could you believe say obi no no free efie eba SHS 1 oni winum dada. SHS 1 ni ya fe na wa ba SHS. And I'm saying that it's not supposed to be a one party thing. Parents, teachers. The impempi na ye mbirimu ya wo fo no mo no. Amo sori anopa. Or Jasso. That is it. That is it. I was saying, we are calling to say, if you want to live a good life for yourself, you live a good life for yourself. Maybe Momo Let us not blame the parents 100 in Kuala as one day. I am not quite. I will not dispute the fact. Video be circulated quite recently. Kuala according to free. When we are school and OTF and I'm also being you area hall. Yeah, I'm catch some more. Come me pass or ya ba. I'm say ya so den. It's Swording. It's Mamma. Yes, it's fine. But if you were obedient to your situation, one ma.
akwala no ne maami nim abrabo a ne ba ne wom it's different. What you say? Those cases are there. And some cases na ne woman kakran e hit up na afi akati flame. What you say? And the kwansa sa ne ma ne so kra e yiri na we yakuwe e yiri na we every heaven. Yo. Pamcho ye bedama say yemfa yenkomo no ensi ha se bibia ne hobium dia na ye beja mokwan ye bedama say why Yensu ye da ase. Yensu ye da ase na. Ase dan. Today, what's your mama come as a baby for Techi? They be Ransford Techi. Ransford. I said Techi Ransford Kumi. Techi Kumi Ransford. Techi Kumi Ransford. Techi no ban sana Kumi Ransford. Techi Kumi inti. I mean, your middle name. Na say no na me din a. What the name we are saying? Uganda card is in I was. Ejumara abadi e chere say. Na den ejuma wura ye fofo na ye tuntum. Ana ma me tuntum. Okofa no extended family of the movie color. You see extended family not for movie color. Mo bi akara we beto. O beto bushi ani. Max FM 89.7. All right, I'm sharing him. Max Morning, you live on Max 89.7. Your friend Kumi Kasa. And a pay me chair was Suako Maxwell. What else you had done as a way? And that could do my for you. When you are Daruma, and the Jumanu Guswan, I said, and she once again, I'm Koma Edda Quadu Suako. Many Aina Metesia say, she say, Uja for your Adams ye. Ebony saying,
Enkoma Madam Adrana Amisa. Anapeye chiao. Se din kan de hwe na boni na hwe na yakosre me. Edi ne me bon so menti ase. Max FM 89.7. And to once again, Enkoma Madam Adrana Amisa. Now, when you say, or so for no, Debbie, when you say, or driver, no, so for dear. All right, so I am creating now and come out who are Kenya and I fan to us so and fa manana pay my minchia Papa Gosso Ewo Kufuridia or yeah Juma Ewo Taste FM or say happy birthday and come Fina or say no fast Fina and then I would na Fina Ewo UK Nitia ye Avieta wadi fum Edi akopie mu UK na ene Fina woda nti Papa Gosso ene Max Morning di team ni na yesi Nyankopon hira na kwa wa woda die na wakoma so ade onfa endomo enti bibi ho ana yenkom okay ayo ene na eja ye bobo birthday so die ene na chese we ye mra ya ye di mu I Max Media Group na chese ye wo celebrant mi nu bi a wo mo so die birthday mood no a ena wonum ewo mu Richard ya chese oba efie ha dia we say chief driver odimu akotini ye papa pa ye fie ha ye nipa wonum ebo mo homodin ewo wonum department no enti Richard you say happy birthday erade enshira ye papa pa Richard baby a otie ye free bia no ene anope yes erade ento ebo super enwu wabra boso a kire se onfa obre enka ho. We wish you a glorious happy birthday pa sanso ena prosper boadu ono nso ubo wura soro ho no a eba na finance sika ho nsensem a wuyi bra ifiri mu ayenye yi prosper boadu Nyankopon ensure wudi wa wodai erade enyo kese pa iMax Media Group yese yeda wase mo ene adwuma pa wo ye edeboa eye iMax adwuma yekui erade ensure no onyo kese pa Max Morning Dew ye gina ase ana ye tena se akase erade enkoso a enshira ami yo. All right, I'm saying you create when I feel and come out with a career fantasy and from an saying, wouldn't that Opa mo come do away krum ha pa ye nuanu manen kane no mutwa kuma wood no omufa na na say come ku mo pa esan say kuma wood ni guye no enkomo ni nyina no akogu YouTube ya ke ana o manya ho kwan aba YouTube ne so na o tele no ne ye keka ho ni nyina o mu nim YouTube ho hwe esan say YouTube account no mantimi embuye bi impo Oma na se omanya ho kwan abuye YouTube account na kra amanfo na abuye ama omo achese amanfo e manage edema omo na ye kyerem se na se omunya sika pa de fi YouTube o esa se sika omu pa ye san so kyerem se udwubadie bi a wudi mpo ye radio adwuma ya ye ne sesi ayi ye stream live on YouTube Max FM Ghana a kyerese ye udwubadie a ye di wa ha nyina no nya ho kwan bi e hwe YouTube nti na se no YouTube na kwaya de ba kwa mfaso so pa Yankwa hamano so na ye ne Dr. Abatega na twetwe nkomo ye misa ne say YouTube ya na say sika koba mu yi ekwan ben so e na ye create YouTube account say na ye nso ye de ye ho bagim na sika amanfo edi ye nso ye ndi bi Abatega na no pa ye mu ache ye mu akwa bed ba Max FM say bia boko de bia boko Yesu adum na mo so eho adum wadidi ile bio Uniska kana ya mwa Adianchin Adianchin Uniska kana kasa adianchin
Ora bet yankoi. Abeta na pay Yo. wadaruma e person mo e kwa fa so create YouTube account yentio. Yo. Okay, YouTube one of the companies that Google na Nidia. In chance na we be create YouTube account no. So we have Gmail account. And just we need Gmail account there Google de. Yeah, from Adam for her. Nti we be call Gmail. We type gmail.com. Now I can sign up. Now we could create email account. Now we email account now. Now we have YouTube. That's the first step. Then I say we have Gmail account. And this is when your Gmail account now. Now we have YouTube. No. Now we be to me call YouTube.com. 2 ways I will be to create account. So we create Gmail account now. We go say Gmail account no. Yeah, we be a Gmail account now. We inbox no. We go say we share right when a Gmail no. So we choose picture. We go profile picture. Corner hono. We go say buttons back 9. Dots back 9. I to say box or corner hono. We click it away and I won't say I accumulate Google apps no. Into within the Google apps no, we won't say link you a tire the third link on the right. We won't say first one say account. Second one see Google search. Third one YouTube. Into YouTube red icon no. I have to say button play no. We won't say link no. So I click it YouTube no. Into within YouTube no. We will say now you are actually inside the YouTube. But YouTube account no through the Gmail no when your YouTube account no. But we will say YouTube account na woman no. Ada nkofo nyama na abum YouTube ngo nkofo save nyama na abum. Wanga say go say ade no so ho no bebre kwa. Ntade ese wo ye ni say what they call YouTube account no more. You are signing up through YouTube or going through Gmail, but you have to create your own channel. And no need idea about one kasa wa start to say who YouTube ni use now creating your own channel no. First no we top right inside the YouTube no go say aye bibi it is a profile picture. What top right of the page. So profile picture no. We click this one. We click this one. Now we click the next link I was here no. I see YouTube Studio. And I say select create a channel. These two. Into so create a channel no. And no name of crime we create a YouTube channel no. Now I type it YouTube channel name and a profile picture. When you type YouTube channel name no and a profile picture no we say button DP or a friend create. We click it create the YouTube channel no is now live. Now we take the YouTube channel no. Now you need to customize the YouTube channel because this year account in the way create it didn't be already after so maybe we say we create maybe Max FM. Into create a channel no we create channel name no. But now you need to customize it. We be able to say we YouTube channel ni. No, you will go through the YouTube Studio, which is the same YouTube icon. No? Baby, our profile picture is here. No. We back down, kakra. We click the icon. No, sir. Ebema drop down. Be. So drop down. No. We click it so kakra. We go YouTube Studio.
link bi wɔ hɔ YouTube studio ase no koraa bo sɛ yɛatwerɛ purchases and membership but wonkɔ hɔ yet wokɔ YouTube studio wo click YouTube studio a then wa upload picture bi a wode bɛto banner ne so wo upload saa picture na wakɔ add a profile picture into our profile picture no ebibie kwan ma another option aba write a channel description into our YouTube channel where about then Max FM yes and so services are Max FM oye now as here now suppose as here our links for other social media links or say add the social media link and add links now eba ho kwan ma wo san so wo website with the website address in the show. Now I click it, organize your homepage layout. We start here with Gmail account. With the account log in. What top right button also. What click it. Now with the other click it. YouTube Studio. Create an account. Create a channel. Create a channel here. YouTube Studio. Customize the YouTube channel. Now you upload the picture. Create the channel. Upload the channel info. Then create. Into we say no so channel now live. Now you need to customize the channel, upload the channel banner, add the profile picture, write a channel description. When now go to now left. Into who you back who you not the next one aba. We back who you the next one aba. Now I upload it. Who you organize your home layout, you know. We're going to say option do and we are optional. We can upload the first video into YouTube. Now to do that, we're going to YouTube top one button plus do top we share YouTube account and I see Mahu. Into we add the plus now. Or because I choose upload video. Into we start here. We do or record the video into who be load the video na a big chance into YouTube video the so many short because who record it who how record the sorry program no so load it na or thought 3CD band na the phone so it to me load the order I just say who broadband into video be any size I want you will be a friend a bandwidth in the same as video in the size no into the fan say what 3CD band ne am 400 megabytes so video ni more than 400 megabytes load because there will be so YouTube my friend buffering video buffering oh so sometimes obi load the video na because video no phone no video na e be load kaka and sana start to say watch and this will be the show video. Now video na we load the asha because ukonya free internet will be able to we load the asha 1 gigabyte video and a 700 megabyte video. Size no. So be the share way no okuta 3CD bundle. Ube start to say be load the then if you have on the buffer video no or just load the kakra and sana was start to say play. If you want the video ni player a cockacra needina. There's a video no dorsal. And Doc, could ye a new body and ye hear titru and say, oh, bachelor, and you create account and ye nipani creative, you don't find video beyond to cry. And ye are no on in a bush, a penyas, into the yadas, what by you who send ye create account and quadie a yarn, why? Almost the complaints I hold about say I can't create here now so ye to me 5 videos into what near front to send your old church we are not the San Church and so I'm what yo Dr. Neo landing Dr. No pay that's right Welcome to Tuesday morning.
89.7. When I think of all your goodness in my life, my mouth cannot say it all. I've got to give you praise. When I think of all the good things you have done, my mouth cannot tell it all. I've got to give you praise. It's all about, it's all about all the good things you have done. It's all about, it's all about. Why dear? Kana minute to nya ya nanka matwa na nanom. Anum ka se fe obenyi ache, obenyi anu ayira. Yenko yadim na yenko hwe ne ma hodo adabusuafo de abadwa so yento bi na yenko fie ye wi a yenfa yen spiritual adwumade ne nto so yenfa ma ye bewie na ya ma ho kwan na wabamu na wakire wadwene. Yenfa sidama mega cash lucky box o se yenka cho se star 426 star 8 network bi a wo so obomode asende a Obehu number 1 Max TV, number 2 Max Radio. Bomodi answer be select Max Radio. No echi box is beba 1 to 6. Now was select o lucky number. O select here 5 Ghana cedis ni echi fato so. The more na o to no, the more na osika ekwanim, the more na o to no. Ana unya points ahudu pie de agina mu for da fia da bia. Novella watch and win Max TV. Nti bomodi answer odo ho bagimu. Impo sa agre udi na se wan this car bomadi an se obekọ so wa san se unya point de awini a chede ahodo pi ya o yen TV ne so nti bomadi an se ode ho ebeji we no ya chede a Max TV Max FM ye de ma se da bia bomadi an se wo hwe station no ana se utie radio no wa ya de ye se ye ni so nti koso aye ne sa na ye ma sika o de edi o Christmas ye nti bomadi an se star 426 star h ode ohun bajimu na bebo a opi ayo menua ene na wode wo hu jimu e wo mega cash lucky boss promo ene novella watch and win so no na wudi sika no na kire se e yade se mass buy for e bo won ka yeyi papa se unya sika edu tu botomu abomode ana hwefie tro ni hwefie ade bi ese se unya no wo fie e ma won so wasetina mu eye wo de no fa be pie mu e wo mass buy ana se fo ni kire mu e wo mass buy obenya bi wo ho mass buy say eye Christmas ya ye wurami festive season we wonum e wo achade asronko kra wo bo ede ma wo mo customers ni nyina ne se ubeto TV air conditioner refrigerator ana mobile phone bia free mass buy shop e wo Ghana half na bia na ade se wutimi to sa ne ma we ne ne ka ho bia mintumi mo so bia ene na wato adi nyame ya wadom a utime wene brand new sleek saloon car ensan so honom a TV ubetimi arene mobile phone ubetimi arene home appliances papa eno nso so ubetimi arene edi akofie kra a chedie wei obia entumi mfa ma ade se mass buy eni nti free sabre ya ko 31st December hye nso se ade bia obeto mass buy bia bomodin na keep hu receipt na keep records said ye be ya won so ubetumi stand a chance for winner to win a fairness brand new sleek saloon car na afezu TV smartphones enso eka ho Fremas buy naji enchiremu e was 05440 19552 0594 091122. Visit Masbuy at www.masbuy.com.gh. Sempo ekoba ne say, "Upe baby a ben wonu wabo wuram." Akwaji sa niema we nyina announce was stand chance of winning sa eniema ya make ya. Komadina Zongo Junction, Tema Community 1, Junction Mall, West Coast Mall, Kaswata Credit Station, VVIP Station, Telesol, any other rice. Ebiamun Solar Pass, Startime Building, Dakuma Junction, Yeni Omu and a wadan bakumu. Sasu and a odoko main traffic lights na se. Just a signboard needs to go ye pa Ubo Rahon one. A year festive season way, Okwaje wo nearma or giveaways no so once ube to me and ye be. Kumi, young queen. Ah, you're queen. You're come from him.
Say, I am one say, yeah, that's you know, Mars by now, or say, uncle. And you must have come from you. Enti yeda so gina mouse by nso de na ye kan for buy 2 for less promotion e cost bomode asa do mouse by be bisa ho asem ye se bomode ambra be prem ya so ye to ne ma mako mienu na ye nte so emfa ema wo enti ba bia be hu ye showroom a obi an bomode asa be body ere ho na asa chirechire mu bia che na media ma wo be frɛ ye 0544 019552 no mouse by ye numbers ahodo no ye twa ho aba ekoba na ye de ye spiritual adwumade na to dwa wi na ye ma ho kwan na wa ba mu nti ye ba sese ya Higher than I. For all the things you've done in my life. Why won't I praise you when my heart is overwhelmed? Lead me to the cross, oh God, that is higher than I. It's Higher than I. Max FM. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insulated cry. Essence Duke every Max Buy Abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. For more details, call us on 054 401 9552. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wako school near you, you have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4, verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by kind courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries,
Call 0244 955 425 or 050 9038 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. One day, Anna, Max Buy per se, yes, sika bebree. Bisa me say how? Max Buy at the bundle offers a kesi obi intimate tak ebro. Buy 2 for less. Benebeto TCL washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save you a cool 300 Ghana cedis. Beto Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Na see a 250 amunumuwa. Come Max Buy showroom and memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Friend 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. 89.7 We'll Max FM, what do you Okita say? Kumi kasa eye ba ko pe edino eye ba ko pe menkesne kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututuka ututudam utututam wajibam watufie watubum watutodan obaje bam betubam betuka kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eliti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se West Africa International Improve baby Sipa Let me tell you a delicious story about how to make jollof. It is wonderfully no bitoli, you can never have enough. Pan on the fire, oil and onions, tomatoes and spices, go ginger, the meko, chicken or meat, go welcome the rice, add your water. And you wait, easy ready, how long we go wait, when you go be ready. If jollof no day, party no day. Yeah, baby, jollof no day, party no day. Yeah, baby, jollof. If jollof no day, party no day. Jollof no day, party no day. Party no day, party no day. All right, I'm sure I'm Kwaba. Max Morning Dew. Max 89.7. Yasam baby. I feel now do a video na to ayemu akwaba emra so we dey street adwumade na to aso the amount what nyuma ye ka jollof asem ne na chese kwan bia so ye be ka duane ho asem Oil and onions, tomatoes and spices, go ginger, the mango, chicken or beef, go welcome the rice, add your water, and you wait. Yeah, is it ready? yen kwa na ye fa yen komo ntuja Be ready. we are na fe yama ho kwan na wabamu na wa kire wadwene mo ho na ye nwanwa se mo de bonyom na otede na ofri se ye ba party na jollof ni wa na chese party no day ya ma ene ye mo masem mo masem ye so de se jollof wo ho se den na ho ye bedi enye fufu a uni oh na o kwai na enye fufu enka ho de ase eh na no kra na enye fufu saa keke fufu ankwan ni ho no ye ni sa na fufu ankwan ni wo ho no kire muze na de ankwan ni ho nsu kire muze na fufu a enkwan obetimi de fufu ankwan enka ho na se fufu nso de definitely ene nkwan na yeba nti wo hu fufu ankwan ni ho da na me se kire mu timi de wo kire muze nkire mu be na wo sampa fufu ankwan ni ho no kire muze na ho na be wo fufu na ankwan ni ho ana nkwan na hwe onko choba me se fufu ho ankwan ni ho nti
Unti da. Ananko program as you, Adriano or Honso. Anante. Kumi. I'm going to be shorted up of one eye. Yo, Absia, and then come on here, Tia. Na, ye na ye be kaya, brana, ye take classroom. Oh, aya na ye chim se nipa di anya hwe kra no. Unya no 3 times a day. Na ja wa pa baby ya den e de afa. Anopa aduane awiade ene anwumre de. Bobo so ma me na mo friends en. Anopa de breakfast. Yeah, breakfast. No. Lunch. Ena anwumre de no. Ena anwumre de ne supper. Eh, ena ka me review. Na ka de obeka dey. Dinner. No, so breakfast. And your lunch. Okay. And your supper. And then you 3 meal. What you say? Dinner ne shey fa. Dinner ne ya anajo. Anajo. Oh, okay. But you many dey supper. Yo. Na eya na etaba se ye breakfast ne de aduane ba ko esefata wo se ye ndi ni e wo breakfast. Eya aduane a emu oha. Na yebo ni se ya na yabo koko anasa no pati bi anasa mpo unya aduane emu oha na de ahyewa no panase enti ene de da bia omo kan fo se breakfast na de ho hia na emom no bedi a endi aduane emu oduru ya de unya tea bi okoko bi unya biscuit bi na de unsu boso na che se anopa breakfast na ukọ wani ma ne sa ene ne ye sua ye. But ye school na ye be fie no ye hu se ye kase ye di ye teacherfo anu achi a hwa ye ndama na ye twa hwe toda num kokwa anopa no nkro na ekom sandel ni ye fra ni tii onya nom ye no kra de me nom me da biribia me nom na ekom de me nom tii no me hwe agum yam na still no na ekom de me. Enti amanansa amanfo asesa ne mani kakra se da bi ne yekosua wo school ne de se kase ye di achi ekomeku yen. Enti se na amanfo breakfast no masesem se na nanka ya tro book mu se ye koko ne no na porridge no. Porridge yeah. Na tea na eden. Tea si tea. Eno so book mu. Ba ni nyina betimi aka na beverage. Ni na no be eden. Obetimi aka na beverage, ti anopa onya beverage bia. Boy. Na amanfo chrem se breakfast ye aduane emu oha emwo mo nti na sa obeshi akwabra ne anopa tutu tu no bisa se mpam cho fufu ho ana ese ofufu time onson na banku nso na say aduane ba ko amanfo etadi no se omu breakfast pie wachi eni anopa tutu tu be kona che se laya ewo wachi so no ese wani en so ka kire ebi nso pe lolof pa lolof omani je ho efie die no na ye jollof no abontin so de na ye den lolof ene yi ase de no and lolof o say lutu sa tra jollof kra nje onam lolof ebi nso ani je jollof ho pa ene ya ye ni okoma bi na so anya lolof anopa na me dobonsa mo ni dida ye bisa se enkomo ya na asade a yesua ye wo school no da so a de ye adwuma anasa wo de na asesa aduane be na nansan breakfast wo di adenti na wo di se aduane no wo da so adi breakfast na mo kire yen se ene unya okoko bi na unya tea bi anopa na eno ana wo da so di anasa wo benyi ye wasesam eno ana wo da so di yanya ne tie se bi di banku ebi pelolof ebi su pefufu gobe ye gobe so yesi amanfo ani je ho anopa papa eye ya na agi nsu se ya on say competition no eye gobe say no the school there na ye jaye no competition what just school there no oh da breakfast na ese monum koko monum 3 square meal say meme there na isi that say ye 011 ana say 110 ana 001 what you say ense ne akosua wo school mafanya hwe is a competition ni na gobe nji anopa odi den anopa oh most of times na ya na ye kenke anopa see in the morning it's like a king. This like a king dia baba bi mo ya du na midi nji anopa no esi na kenke wache gobe
anaasɛ ɛfɛ ne sɛ baako yi na ɛwɛ kwan no koko hausa fo koko yi but is a competition hɔ na gyina paa na de ntina ɛno na odi na no paa den kenke no ai asam pɛ wan tikumi me say yes in the morning eat like a king nse me ɛno de na ne so bi wɔ hɔ sɛ o kenke ne de ɛbɛtena me ho akyi ɛna me kan me de ne 100 anaasɛ 110 what you say na yɛ sɛ menya di na no pa na na me di ketua bi awia na yɛ sɛ anwumere no yɛ di akogu aha ɛna ebi nso hɔ no mu a udi na awia no a na yɛ sɛ wa square zero no wɔ anopa no na anwumere no nso de ketua bi aka ho ɛno ano no tu di anopa de kenke o kenke me de me prefer kenke anopa bi a unya no nya kenke na anopa bi a akwanya no wɔ ho nko ade a akwanya no wɔ ho nko ade mo na yɛ na manu mu bɔ nkyinam no Wait, yeah, is it ready? How long we go wait? When he go be ready? Oh, if your love no yeah, no more moko. Na Hollywood ya no anopa pa ne den. Ebia anything goes. Ampuchichi. Eti bibia no hodi na yenkwa hama no so yemisa busuafo se no omuda so edi nya ekosua wo school na chi na sensesan abam kakra ahwe ya de kire wo school no ka se wudi akira obetwa hwe 0551598321 0550055522 numbers ni biom 0551598321 0550055522 yankwa hamane so hello ati say Mama Matthew yaja hwan ai hwan ajaba yaw ni ajaba yaw bibi aboko adum ajaba no pay ntie meta bono 101 se me botomu ye dia ene na ye 111 me ye djuma ministry nti anopai wachi no magia se me bag mi den ko ana ministry adwana no board dendodo ti magia se me dru ya be dru officer na se dem ene me bonsu ni sa fine bi amen fa din ka ho na se ni me befia ma bobo no nti se ene ye train school ni dia o mata fiska wo ho dia ene me hihya ne pepepe 111 na se mboto mu nya dade a o na oboa 101 ti anope ma jimi wache den tani yap dia se bam yo adwaba ya adope yeda se why yeda se adwa so na sese de ni okusua e o school ni de o de ato ba bi kura na sese no wache no obi kan if the fundamental is weak the exchange rate will expose you and if the system is weak your pocket will expose you. Hello. Why? Atani. Atete se anopai. Oyo adum ya na wo se. Adum breakfast aduane ba na wudi ana de school na. Apato se de bia me man ka baba ko metramo. Sanu be so so ma catch wo atama ni positive especially Apollonia ni golf. Because I Central American radio sinto Anadia yet say war. Eti na possible tie my samo ba mo nya hihye ma e ba na enye ize wo kra isi ade kamera say ya broso nti me sebo ai mo bo hunde ruma ana seja me sheka Anadia enye ize minister bia to mo bo bia na Anadia enye ize kra nti me sebo aba mo ho mba nti pacho yo me koma se me so a sata me de say twemo me kata ba me ko school no be fa ta na fa de me atade mani bida because mo ko from baba after my best school if school baswa as I say you go school after break no baba na papa wo e dey esi ho na madi na that we nya na dey minya because me no feed ma bo mi tea and me bread enti fresh nyama na ye feed no enti send ti me so ajenka me wo kakra ni enti ata anopa ne de ya na open tea and bread wa hu tea ni bread ba no pa no tea ni bread yo yate ata yeda se we nom na omafu ay flat omusisi ay fia no sisi fia ni bi no mo black sheriff nkrofo okay ay obedidi aba still na nafu eguni tirim odidi ekogu ni tirim hello morning
Yes, sir. Never talk most of yesterday. Jana do meja kwa me na nso e. Only me yamba. The care na. So abro. Any agumera. Me papa. Yo. Kwa me no pay yentio. Eja, ya school ne yankobi. Inti e fom ne eko. Oko fom oko e breakfast. Every. Also ya no ba oko fom ati breakfast. Wa for ju doku aji ine gusu. Udu fom wa ba ban shogu yem ansa na wa yu doku. Ansa na wa start ejuma. Breakfast de o de yede. Anya ejuma bi a amwa. Mesi bisa menu kokokra asuka na metise. Akomde me more. Atisa me ko pebi ane amu yedu ansa na me wato. Breakfast ne de ejuma. Yo. Kwa me anopa yeda se, why? Yeda se. Teacher for my idea. Say muchra ye ne de na nyansa wo mu kama. But ye nyi ye ne wasa. Enko baby. Asam kra na mo chre no. O da se wo nyine na bo se book nko e na practicals nko. Ati. Aye izo. Bende. Hello, good morning. Yes, sir. James, and away Bobby. Abo na James and for na. James yen kwa no pay breakfast no. Eye kenke. Wache, koko, anagobe. Ja me fisi ya mapa ben kuskash moto. Ko tai ben kwa na patutu. Na ewiano ma trawa ken. Ma bo me drink bi. Ani mi try bi na nyimre. E dey face rice pa. Me dey no. And I just say, oh, yeah, you might be Wadaruma, James. But not the encourage more. Oh, glad you might put out ready to say. Oh, sir, in fact, the only years no question we did. We continue about school, maybe Anna, now bomb them. I'm a better. James. Hello. Who be daddy? Who be deep and quabeda? Oh, maybe other. No, correct. You. Mama teacher for Abreu. You James said that say, why? Yeah, that's it. And they are me, yeah, no. Me call genius. We all winning film. I so much than Quadana, only you find in a hay. I say, I'm saying, I can call them no be over count. Sir, ever count, say, be I any use the ever count. Okay, a mum. Oh. Yes, I knew you must say. No, they make an economy na be expose you into one casano. Baby, I do better to compare you to, live your own life. 0551598321 0550055522. Hello. Why? Pato Imani Adenta. You might enter where and not pay away anything. I'm Pato, me person disagree no say. Between time Ben, I would do the breakfast. I'm sure some that would be breakfast media. You. What's the time of any time? Breakfast in the SNK no part between the hours of 6, let's say 6 to 8. 6 to 8. And every and I mean the view. Maybe I need a more do precum. Me say Bobby 10:30-11. Na ma pe ediane amodi na medi. Enti anopa ni ewiano no. Enyimre na ma pe di light yedi because economy dey we be breakfast over home. Okay, nti nko no de no nkas nko odi aduane emu ye light and ke brunch. But as nti brunch no e no brunch. Then brunch. And na me be say me kra me nti. You there. O say then. Brunch. Brunch ni e between that time now or kano. What I say 10 to let's say 11:30 and 11:45. Na me ba ade no mama difference no breakfast. From an opportunity to equals let's say be 8. Na what odia twen kwakosi be 11. To let's say 11:30 from 10:30 to 11:30. And then I brunch no. And no say time to time. And I make okay, ebi mu kan brunch.
What you say? Aha, American word na a British word. And na and one in America say 10 you know 10:30 to 11:30. What you say? Aha. And na we are the any day. We are the any lunch. And na 3 hot the any. 3 there no. Oh, Faudin bra. Na na say sapa no. No, sapa ni dey you may like 6 na say ba ko bi nso e dinner. Dinner dey na ya na jo no. And na the last. Aha, enti no snack na ye from 12 to let's say be about 3 and sana we be this sapa. And ya kan na me ndi bi da. Undi snack da. Snack mudi den. Mudi den sa time. Snack no. Like soft drink kakra and pastries kakra. Already is. What you say? Enti if any say in between like breakfast and lunch no brunch. What you say? Enti brunch no ye udi wi a no aba benya lunch. What you say? And in between sa lunch no any supper no and a snack no. What you say? Kumi. Aha. Enti no unya di supper ni wie na se anajo ukoda. Any obepe biki to ebi na dia to no ma. But dinner ni de yankasa. Eyo. Yemfa 2 course enka ho na yemfa ofredwumade no ensi 0551 598321 055 0055 522. When I feel radio so no pay. When Kumi, Martin. Yana. Now, you're not saying. Hey, Udin, we are bad na bema. Hey, Kumi, honorable teachers in Afro. Oni pani ni dinga mbegasa ni Kumi wadamfi. Ebacho when you. Mbache honorable teachers in Afro. Honorable teachers in Fefinfa. Honorable teachers in Fefinfa to say here. Yo, honorable teachers in Anopai, yentie wa dwen kire honorable teachers. Yo, anote wa bajo what is saying? Jana drum minu abema na wonso e. Nyame adom no mpa mo. Mesra mesesa medini mame. A beautiful green o mesra wada. Anote wa green o. Eh, wonso do kasa na mo. Kumi. Number two, Papa Green has some okay. Ono Ghana dey no can na say brochire dey idi. O say Ghana dey na Togo dey na okay. Na ni we can dey say. Ono we can dey say you do fanya. Be say menti bi krada. E na den na snack na den na. Adade dey posu. Boy. Adani e kan dey ya branches ya chu. We dey jano. Yeah, we branches na chepa because me tuwe anopedi ani de me nya de nti me twa bo be levi mu hona me di de mu edu anam de pemba bi afa and the branches ne ana me de na mu za ani de bia be to bia empoyim na ne na mu ade sa na kom de ani adi bia kom ani adi ada nti sa de om kan de de Yo, honorable teachers ya no pay dase. Menso me dase. Honorable ni o faso so e. Honorable ni o kaja no. O dabi Mr. Tie. Me ka say honorable ni o na dia so teachers. Honorable ni o. Teachers. Mi wa hwe ye o no kwala we wa hwe ya o. Yo. Honorable ya juma ben. Otale. Ya juma ben. Honorable mi kiza ayo, mi chuba. Peka ba koto o mame, fato star ma, ye nya chiro ma me ya. Me mesro kura. This year registration 2025 mesro. Mate, ye chiro me letter me ko ye uba. Wache. Mesro kura. Me no ne boko theater French mesro. Na nkesu ya ya chi anani ya boy. Ya te, ye da se. She say my back cry me kwa cry. Ejima di kura me ne onabo di twese ba uba.
nti de wo baby ana ba kwisi wo hu na edwuma wura ba de ezi de yi wadi hey me refi se papa cry na edwuma wura o yo daddy ya no pay me chia me refi kra se papa na edwuma na ni de wo de we dey sorry bi a me hwe ye wo bi ni ne yire da empaso na wo ba no asa da dweda suom obo pitiri kiti no pe wa boni kunu pa my husband is coming I said beba no so now na no sigidi they don't feel no grass on the kunu you when you Fumi o po why honorable mia honorable the treasury honorable the treasury Debbie. Is that Kosi Abagi? Kosi Abagi gift. Oh, my gift yet to say no pay. You adom Yegumusa. Nyame adom gift boko dear. Eh, Miss Ramwa, so where you the la number, your best rem, I mean Sanka. Well, ya mean yan number. Mati. If the uncle, some breakfast with the near line move. Yeah, I can't about now. We are not by a big car now. They are for the Bianca. Only name my boilers and what I didn't think it is. Oh, and I think that's what they are finding. And why? 80 near the man could down a big car. Now they are probably I know your tunity and your friend is a parliament and I say. And the Podjoski. Into the near Podjoski. I know what they are adjustments. And you don't the anime share a home moon Quadana, a friend of Mobile, and no mobile no be seen at Diania, your friend Podjoski. You might gift you and I pay AK Podjoski, that's it. You. Enti we new a year back. Younger ye create because already no breakfast na more church no cry ye hu so dada. Enti no. Instead of breakfast no ye befa Podjoski no. Befa Podjoski. Na ye fanya adjustment. Say ne we dada ye uyam kakra na de do. Hello Podjoski. Eh. Why ni Podjoski? Why? Good morning. This is Itra Anderson. Bubuashi Atiko. I didn't a time. There's from Anapa 7 to 9 o'clock, and then their breakfast now already. Then from 10 to 11 or 11:30, and then your brunch. Then from 12 to 2 o'clock, and then your lunch. After that, you have prime time. And prime, no, but my snacks, and I be with my PBB. I dare be until dinner. And between 6 to 8 o'clock, a bit dinner. A bit more to see a supper as an hour better. After that, no, but dinner no started from 6 up to 9 o'clock. After 10 o'clock in the DBM. I just so after you return the DBM, after you return, they will do and then we a greedy person. On that you return my own queen can hold the one. Sending the abnormal eating. The hopper may commodore parties when you be and dear. Wouldn't you mean that? A been told that. Says the baby how. Says the Pitana Pound did it. But if you follow the right time from Anapa 7 to 9 o'clock, from that, 1 hour between 10 o'clock to at least 11:30. So when we do from 12 to 2 o'clock with my baby. After that, this is something light. And it's a for bay how. These are the reasons why sometimes we'll be more also because of there are timings the one you eat. I just now I'm about the day. And about the super. Super.
Wow. After that, Wow. after that, this is what you are come. Oh, the dummy. I didn't see. Yeah. So in the meantime, by the right time, time I work on it, and actually. Yate article ho ye beba ho why? No problem. I expect you. Ye ba be so na why? Yo. Ye da se ono na o tufo no. Say na pa si. Oh, you do go be. Ana wachi. Or see breakfast 33:7. Breakfast or 33:6. Breakfast just. Now o tufo. Anyway. Now nim kame to paso. Enu so ne. Kame to paso no so ne. Kame to paso. Den. Ene se time I did ni bia. Kobi. Kame to paso. Enu ne wudi dey na kan wa to paso. Ukodidi okoda. O time aso e wo se wonkoda no. Once first na iso ano na toda anyimre okoda ya toto aburo bi. Okay. Ebi abodi dwubi. Okay. Say no mo bo nyina maye no afi. O ze ano no na die ye ntai nye ne sa what ase. Ne ye ntai nye. Kame to paso. Ne. Tie no toda ekura o. Na de ada. Ho. Aburo no watutu na egu botom. Now da paso. Now sagu onum. Now sagum ubewie na ekura yonsa. Eno na yesa ade we chena fe ekura timi awe wa na chese wo de wa go horo. Ona se me ana no mihia ga bi na me ne twa keys wa keka ma no sa se ne senye se. Keka ma no sa no se na kumi ma keka on kas na me fe. Na o me inkura me ne o ma twa keys me nkola bere mo sin de se. Inkura me ne o ma twa keys. Ya monyu. Ya monyu say me fa me last call and sana. Hello Hwanie. Afakuru fakeni o. Oh wafa anope ma chie. Abosuna mi nsin ya da abosuna mi nsin ne na pe na me radio ne che na efo apeka kra metimate monka. Oh fache yen wafa ye gusu aye di ho dwuma why? Yeah. Yo wafa ke ye ntie we anopa wo ye ne sen. Breakfast no there. But I'm kind of empty. I'm better more kind of breakfast. I'm empty. I'm a funny area in the boom, the about 12 near the Yami Adam Naya. I want 12 to the Diana, I could put me in the piano man upon. I say, I am one say, about do you, Nama, I say, when you for phobia, dear. I said, I could dance. You say, I did back into me, Yan cry de na wasa yan so yetimi epe din e de ma no dia he dia mudi say no yo wafa ke ye da se why say no say yenya de Podolski ya say yenya Podolski ene yenya Kameton paso Kameton paso aha e say awia de no omo munidi omo twen awia no madidi no omo de no adjustment any adjustment we adjustment je ne de order cement adjustment o so me nt adjustment but you ne be capture ti we hu adjustment and Podolski ya. Podolski. Aha. Ana Kameton paso. Kameton paso. Ka me emi to mpa se I mpa so Kameton paso. Welcome to Tuesday Morning.
alone, baby. It's because of you I dey sing. Thank you for attention. On a part to my phone, they ring, ring, ring. Oh my baby, it's because of you I dey single. Thank you for attention. Yeah, do bibi ase wa ba mu adwenkyerɛ onim de wa boa ma adwuma de abedu pɛpɛ so yɛda ase yeho nyankopɔn nhyira wo wa nhyira wa yɛ mpene da yɛde ne bɛkɔ kɔɔto paa. Max FM. 89.7. The best I'm into you. And if you are some to a best coming in time for love. I don't want to import myself into love. I don't want to import myself into love. Yeah, yeah. I don't pass. On your number, fear no met, yeah. I don't pass. On your number, fear no met, yeah. I don't want to import myself into love. Your friend is Stone G. I don't want to import myself into love. Lele. I don't want to involve myself into love. If I don't want to too much problem. Welcome to Tuesday morning. All right, I'm saying anyway na yemfa People's Parliament jumadi ne ntwa so emfa ema yebetwa ho na yenko nti yenko hombra. Okay. Na enane yenkomo no emu ode emu nham ese wani ese o ka kire ena ye ne doka betwetwe nkomo eya na bosome so na yebu yensa se ya eya we ya na ye famu no ande ya tun sa afre doka hombra no meboa yen adenti ena bosome ne so na se yebu yensa eya na yete ya o ya yase todan so a ya yakoye mema na yete se mema no timi ye yase ya nyina ne se yebu yensa ye ne doka betwetwe nkomo ya bisa se ede na ede ba ye kwa ba sisi ye koba na ye ne dok atwetwe nkomo ye ba sisi ya. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non crew kosi se dumienu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system ebo non du kosi se dumienu beboa. Program no SIN live on Max TV. Any Boran Crofirman so Nyakopa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any their kikaon. Afeso so ebona kutukubon sem dia enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya wo ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and a Division 1 league. Here is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso el yemaemu. Your segment this is the predictor. Emuhampa. Yeah, the matches beba. Yeah, be more odds. Now so what's me trebia DB. Sounds so any other big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, Max FM and Max TV. 89.7 Max FM. 89.7 Max FM. Mensaka Mekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh
Oh, yes. With Max Buys, you shop, you drive promo. Every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December And stand a chance to win a sleek salon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is 89.7 we'll rock. Max FM, what you do okita say? Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pebe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew. Let's tune from Ghana, you know, original Boga Highlight. Welcome to Tuesday morning. Osio ya dia mana ya meya. Osio ya dia mana kome hu. Me penya uya no. Jejeme sakola. Jejeme sakola. Jejeme. Sese tenya nyepe. Uti pupu wa ubidiye. Max FM. 89.7. You know an idea. I have my money in my pocket. All right, Tempsi, I am Akwaba. Max Morning, you live on Max 89.7. Your friend Kwakuleto, the new song of the Abakwankwa. Otilo. When your friend of High Life, Papa. So brana I say be ho no brand no die na so ye dey beto ye no ye bra na ye dey ama ma ye bra ya na ye se kwada munye se minim se be se be fro kwase ampani na ye o ya ntina still a onya osika se kwada munye dia I say ye nyane sa o eno ye nyane sa Raja say Intin before as never from Kwasi Penny 7 na di kan fro bi Kwasi Penny dada ayo why ade ba my ade say no enti say first no say so obi abọ ne homodin say ye friend no Kwasi Penny na mo ma Kwasi Penny atwam say hwan ye mfa friend no is papa bi am be say friend Kwasi Penny no David edinyo eto da na ya nhwe okra wo so nhwe ma na de yan hwe no so na hu se wo ma me ahwe wo papa hwe wo ba wa bro ntu pa so bo ma bro na me yan hwe me so anka me hwe me ma masa me ye dia bro Kwasi Penny o
master but na say so tiba so tiba ya meti ase so beti why anya izo yo all right champion ye ku ene na ye ne Professor Wiafia Kintina ba betwetwe nkomo o see where the ma natural way herbal clinic ho and doc edi the dwumadi na ye ba behwe se bosomene so na se ye nuanom emma ebu omonsa ya odi omofamu etoda so a na complaints na koya hodo pi na menna na medibu minsa no elfam ebi nso kire mu omode ne boso ya ba be di ho komo na ya hwese ede na ede ba ekwan ben so ene ebe fa ye de ebe so sa niema we nyina no na oyo ba bi nso na sansenche no we bi esi wo abra bom ede na ede beba wabra bomu ekwan ben ye be fa ye be so no ede ne nkoma na no pa ye ne Professor Wiafia Kentena ba be di ewo People's Parliament jumadi ni siti bomodi aso be jebre ne adaje no waken ho ase bi sa hodo nyina no bomodi aso be no ready emre ne so a ye be ma ho kwan na wabamu na wabisa doc ano pay mu ache mu akwa ba mpacho bibi abokode mejo so adaruma bibia e kama mamadi kan so ami dada se ajo so kama a doctor for ba ko a uhuoma unyom mu gidie se edura nipa no de be ma no eye drupa eye Professor Wiafi Akente esa se abere bia obehu doc no doc ejina ne nanso na yudie ne na pom din so sam de otun se bibia dadin enti otun se doc na mu kura no doc eye ne ho aduro pa ende mi ntwa ntro tu se doc kankasa ye ne ho aduro pa enti nipa bi se ogina wanim na so ma waduro akosoro ba fam ubenya mu gidi esanse nipa na ode aduro ni ma no ono amu no wa hodin mu a doc yansa mu akwa ba biom ada se papa aduma mu so te se adaroma bibia ekoso pia doc etoda yempo de nanka yenim hwe nanso yenuanom atonton ndro information centers ahodo na cars mu no mo kire yense yenuanom bosome ne so na so mo mensese ba etodo mo di ho yawo o mo hyeda mo esu atiamu ene ne ye ka information center na meme wo ho nyina de wayo mo calendar o mo de wayo mo calendar o tiamu pe na chese mo se bosome na koda ye no na chese ma bre na doc we nyina na de na ede sa ne ma we ba yo me da se na me san chi etifu awefo nyina Max majiba bia na me hwe na yaka ye be ka se nye ma nko asem emema enso anya kura sika be koto penkiller enti be ma so enti ebi ye ka ma asem ya na emema nso atiada na ye hwe ye ka se menstrual disorder yesi bibia na ese orderly yesese ne kekeke pepepe so enchiachiae ebi ntim firim ebi nso meka ho na we de disabedi kan dia na chese prefix na disqualify order no ama abechia enti brayo a enkoyie ana brayo mu ohawa horo na se oba bewu ama yasan be frɛ no berima na se oba foforo no nenam kosua bi a ato na akire no adehe ne ho akosia enkwamwa ana se sperm na enum no ekwan no na ohaw bebre timi eba amede menstrual disorder na se brayo mu hawo ede atutu ne din se ye hwemu a ye hwe na horo a anka oba de ye bra no a free se da di kan no ye calculate ya de kosi na duonu watwe 28 days no na ohawa horo bitimi sisi ewo da di kan no a ebu okra 28 days no kura no ni mumum ye no kura na bra foforo kura san ba na kofa ohawo na ni titiru no ejina enema horo bebre so a ebeka ebise hormonal issues anase brayo mu ezuhuru anase munro horo eboa brayo ene oba emawo oba senia ese otie no na emu oha bebre timisisi ema enuro a enam so na onyankopon de ama ne boa o ma obra yo di mu no etape ye kan bibi se estrogen ne kan se hormones no anase hormonal imbalance enam so ema obra yo etimi ekokosei ebetimi ama wo yawo ebetimi ama obra yo so ate ebetimi ama obra yo babum
ebetumi ama obra yo no esu atwa aba bosume miensa bi ne nyina wo ho eti sa enuro a won kosua ho ne oba mu no ebe kan say estrogen ena biem androgen edi we mu ede pan fanto ba enya nkwala din emma din a yen kosua ho zuo ene oba bose ensuo ena ase ninuro aha ena progesterone sa enuro ahoro a wo mamu eno na mamu nufu kase ase na mema eno na oba to nyimu se ni we de wo so na eje twin te se ntontom a obo guitar wo asoma na dwo no eno na ma oba voice different from obema de eno nso enam so sa enuro ya wo mamu no eno na ma ne to hyehye oba enome na obema hunu na ni gye hu sa enuro yi enyina no oba de na de ma he se chimato bi bamu pe etimi sesa oba abrayo ema ebi a ebeka bi se dysmenorrhea se unya oyaw ewo eye friends obrayom obitimi nya yawa na se ne presenter kan ne ye de na maake ye de na maake calendar se duru wa yawa bi okro ntimi fa nkwadwuma yawo yate se ne ye de sekan kra na etwawo ene biem yawo menorrhagia enso ewo ho oye menses ne bum bro so se bana se o kan ho asem a kire se na otwemienu kura no na ene oginam enso nka anya kura no anka ne nansan ko ne nanso de nanka wanya wasumdwie nanso menorrhagia ninti na akwakoye excessive bleeding na hadwen ebiem nso yawo hypermenorrhea won yawo hypo no kire se ewo efom na kire se emakura kakra bi hypomenorrhea kire se un se hypertension hyper kire se ekosoro hypo kire se ewo fom eto ode hypo eba dia na kire se ewo fom menorrhea na kire se emayie kura ni nyina eka ho a enam hormonal imbalance so ema ni nyina nso timi ba ene biem yewo amenorrhea si ye kan amenorrhea kire se okura de fun wa nya kura na kire se amenorrhea no won de wa makura amenorrhea kire se won de wa ka ho wa ka kire kura wa ama eno nso amenorrhea ho eno ekire ohawa horo bia enam ida se homu nso ana se enam nipadua no niam bia ekoso a eno nso entimi ma ohaw no etuntwa ene biem nso yewo obi a ne menses no eba in between ebia wa menses awie wa ye wie be nanso edi be na dunachi na na ginam na sa epiaba eno nso etimi kofa oha ba epa eka no metrorrhagia ni nyina no oti metro na enye metro mass transit enye ka metro eka se metro mass hwan no we metrorrhagia no kire se o menses no ya enche bia na ebia foforo san toa so etu ode obi eto ne pad bon nanson no na wo de no wo de wo to ne bum na dunan na wo to ene biem nso ye wo obi wo a oye no ebia obi okra bosome bese enan na wonya ne menses ba ko pe eno ye kan oligomenorrhea obu a bosome be enan na wonya ne menses che enye frequency sani onu hye no esenka anka bosome no ne da to so nan bia no me menses beba ebu o mu ana akone da to so nwotwe ebu ana tia ba ne da to so mienu se November na so onya ne menses no ne da to so nan a na oligomenorrhea nti na atwe
na kɔ ne da to so edu na kyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛne ɛse ɛyɛ disorder kyerɛ sɛ ako a ayakyew ɛnam ne kwan mu ne wawodie nim adeɛ bi a ɛsɛ bɔɔl ebi a ɛsɛ kutu entini no na ahonhono awodie nim ntini no ahonhon ayɛ akɛseɛ anaasɛ asoasoa ɛna edi mogya eti saa androgen no ɔne estrogen no ɔmo mmienu paa ɛna progesterone no ɔmo na ɛma fibroid no akonwa tena so paa ɔno ɔma no aduane di enti ebi a na wowɔ wabon sɛ womenses na ɛba kakra na atwa ɛwɔ mu a na ba tem obu ɔkora kyɛ sɛ nkwalaa pampers ɛkora na ɔbɔ na ɔde yɛ friends ɔte mogya pieto yi ɛnso atum ne pad na atum ɔgye ne ho anye baabi a wowɔ no kora yɛtumi ka kyerɛ sɛ akura se a deɛ ɔwɛ agyame yɛabɔ odua wo bebree na fibroid ama ne overbleed no wo location tumi kyerɛ ne obi bɛkyerɛ wo because location no baabi ate obi ankɔ school no secondary school da akura yɛase ne ɔmu hia ne da no gye ne wo ne ɔno ɔte wɔ ansɛm akotum banchi abama bɔ pɛsie ama da bɛgye bi di o asan ɛkɔda o abɔ no ngɔtwe adeɛ sɛ obi ankɔda adeɛ kyea nonum abɔ yɛnsimu ntam a yɛante wɛsu a yɛbɛduru no wi abɔ yɛntumi na ɛnya adoa no ase bankye no ahwɛ ananse nturumu nhoma ɛbɛkyekyere no ama yɛankɔ ntam a ɛbɛgye mpa ha ɛnoa ne nkɔmmɔ mu ɛnoa ne nkɔmmɔ ɛne saa akɔ soro ba fam yɛbɛka sɛ obi abɔ odua yɛbɛka sɛ obi abɔ odua because adwene da ne diri mu ayɛ bɔɔdeɛ no ɛhofu o bankye no ɛhofu mankani no enwura na emene no mom yɛnkɔ ntam mankani no abɔ ne nwura na yellow ɛhyeba saa mmiri abɔ nkɔkɔwa mom yɛnkotu ɔgɔɔ na nyini saa adwene no one nkurɔfoɔ ɔmo te saa ɛbɔ hɔ a ɔno deɛ no onimu kamanses koraa ne onimu ano ne twi kɔtɔkɔfoɔ no aba park anaasɛ wayɛ bra ne yɛfa ho kwan yɛfa so bɔ ɔno ɔnwene ho sɛ wodi aduane bi na bɛyie o ɛmfa ne ho ne ehia no sɛ ayie no wawo ɛne ɔnufu bobɔ yɛdi bedu mu ɔtwe ama pebi no ɔfanfa mu o na ma baako mi bi na o maame me nyini adwene o ne tirim etu nya fibroid na mogya kura etu a adwene obɛka sɛ na wakɔto pon obi kunu ho ana onim ebi ana ɛyɛ ɔhawo atena hɔ akyɛ ɛde wo kɔ baabi ɛnyɛ na ɛsɛ nka otumi boa wanya saa nimdeɛ no a ɛbɛha nti ɛba saa nhunu saa kotwa scan sonography wɔ hɔ okɔ a sonographer no ebetwa abdominopelvic scan ahwɛ wo abdominal region no ahwɛ sɛ fibroid bi wɔ hɔ ana ɛno na ɛma wo pintaeɛ ɛma wo yaw ɛma wo mogya etu ɛma wo nipadua no so te due to disorder anaasɛ menstrual disorder anaasɛ brayo a ɛnkɔ yie no ebiem nso endometriosis obi wɔ hɔ a emogya tu no wɔ n'awodeɛ n'akyi wawo awie no ɔnwo yɛ no ɛno koraa de etimi si wawo kwan ɛma wafu tumi hyɛ katuu na yakɔ pae wafum ɛyɛ ayi ayɛ operation ahwɛ ɛde ne da ato ne da ɛno nso etimi ɛma menstrual disorder ɛba bleeding outside the womb ɛma akɔ ne yɛmam ɛnyɛ ɔma no na ɛden ayɛ na mɛma no bi ɛno koraa mo yɛmfa nkyɛ wɔn wahu ɛma afa ne yɛmam paa sɛ nka bate ɔma no ɔde ndodo sɛ na wɔka no so ɔma no ɔde ɛno nso yɛde kyɛ ɔma ɛnyɛ yɛn de yɛde bɛyɛ futuo yɛmfa yɛn nsa enti ɛma akɔ ne yɛmam paa nka sɛ yɛtumi yi bi awode yɛn de hyɛ mɛma mu sɛ bɛma bi dɔ n'anum teatea ne yera ne yɛka de ahyɛ hɔ yɛsɛ bosom mmienu deɛ miwura bosom du mmienu yi mede mmienu pɛ January February ma na wo deɛ twama me wo yɛsɛ wobɛnyem a mema anyim na deɛ wode made ama me anka mema bebree bɛtu afifie yɛde ɔmobɔne akyɛw mo yɛde ɔmobɔne akyɛw ɔmɔmɔ yɛ sa ɛna polycystic ovary syndrome ɛno nso yɛ nyɛ PCOS kosua ne tumi bɔdwoa na ɛde ɔhaw bebree ahyɛ dwoa na ɛma ɔbaa no
enya ohawa horo efa ne mbra yom a ebeduru baabi kura no bra yo no kura no etimi mantu be hu no wayi unkosu ya anka ese timi edi akotene ma wonanka otimi di nyinsen afi obehwe nyinsen animu a due to be binti obu o a oba be wedding no ni menses ba fine aka be bosume 9 amwa wedding no on na ekope baabi ebeye ye de pegola ebesi baabi a event center no wo baabi a ebeye tuto drinks baabi a ebeye cake baabi a banfo besenfo betena omo de lamuji eba wo bre ya fe obe wedding no aka na otwekura na wa ese hata ni mu aduro nyina tu wa fon ana eja odi makeup kama ekoye wedding no stress ana make kan kosisu o stress bebre ye o mo wedding wie onim so obi na ya ni bibi ne menses asesa prekope dabi o body ni nim obre prekope na ade ne fam bosome nan no on fam bi da eti se o de body ne fam sa gidigidi a eduru ba bia na ebisa no question ese na ade na mi wura na me hye ni mu no a me ye kosua no aduane akan no odi no oni o de sa aduane ne sika no to susu e de akope car Range Rover de adam aye pinpon enti wa stress ne body no ama ni moja kura so ate wanya anemia wa ye anemic by force eba saa o menses betimi asesa eniema bebre wo wa eya na nipa yanya na ekopre ye ho pe ensa se wo be wedding sika ho na wa hokọ ebe so wa kwankura ma obi muaw suma obi minia kwa hama me oba wa man kakra saa na tie nsa kọ na nsaba na oka se wo na onim yo na ono wade e ba na adwene so obi kwa obekwa ko ye duro bi afa ho ana obekọ se na ema bi a supervision ho but stress no chichem wani be ba ho so no obe o wedding na wie no na o menses no se ne na tie da na twa afi na o ye menses 7 days afi se so obe na ba 3 days e o mu a na sansesan afi wo mu a ubon se ni padua no asa onufu no after wedding no utoto atopanga kra dun se onufu no asa kakra wani be ba ho so abekọ he no yes se stress no ama ovarian cyst no kra aye worse na o won so aye we tu be no na wa ya ase benkum ubon se ho ya o ya kosua no benkum ni nifa eneto we tu bosumi we yan na nifa nso ato bosumi we eti baabi assist ne wo no juwa ne wo no ubon se na aye o ya bi o mu ana ho ya o ya eno enam so ema o menses nso ebetumi asesa ebiem obu o wa asa na medi kan ye no enuro bi a ofa for ne yare bi ebetumi ama ne menses asesa ebia na o condition bi me fan say kidney issue ana say liver problem bi ni ama enuro bi ehun se enuro no anu odin o fa enuro na ka say on the 5th o menses ba o fa aduro na bon se fe menses ni ye say baba ko na ni twa he ama biem next month no ubon se o san fa aduro na ko wanim na san atwum ebu ana babum preocupa yo na twa 2 days eno nso enuro bi haw de bebro ebetumi amwa kwakonya menstrual disorder ena biem kompo onwo akompo ewo so no thyroid ana se kompo omuni mu na goiter ya kan thyroid goiter no just a thyroid na konya goiter akoya kese na enum no unza ya frebi Graves disease ena Hashimoto's disease se ka Graves disease a nyinsemu etimi pie pa se wonyem a iodine no anya kura no about 150 micrograms se ne abofra ne gibia onso benya bi etu ba benyem no bibi ti sa brobe na wudi mo eniema ebe ma do bokoboko alefunum empata abo na wo ribi no hu koto na wo ribi gumu na amount omega 3 eniema ese uhia iodine se ne body ne tie ni
se body ni hia nuro na o body na wonum aduane die entimi amfa bi ama no amfa waduane mu a body ne start se ohwehwe ba bia ote no gland no one say thyroid ne te say afafanto shape ewo yaminim ewo parathyroid no eho na eduru ba bia eno ane pyridine wo mere a wonyem eti wanya ubonse na ehwehwe etwetwe ne mu se ne obenya yewo hormones ahoro no tyrosine yosi T3 okoye tester T3 yehwe ni nyina hu se maami enam nyinsen so ama thyroid na ye kese ma no akonya goiter ana se thyroid goiter etini awe se efiri nyinsen no ana ombewe no yesi Graves disease nia odi kan ya hwehwemu no ene ode saa problem no edi to ye me be friend Graves disease ene ba ko na ya te se China ni di no eno nso ye hwehwemu na bi na made by over 400 years ago me be friend Hashimoto's disease eduru ba bi a obo nsa fe wani ebetumi aya kakraka so within 1 month na wani ya kese afi o han wani kire obakura na wokọ na chi o se ma me wakoto ani fufuru aka ho ana afi no akoma ebo no wanya pressure wanya BP ube nse BP no nani wo within few way na fe BP no rise afi o bakọ no na wo ho unanko mu twetwe afi o ya de kakra bi ebe nso wabre doctors betimi ayen hwehwemu ahwa the reason ntia ya no mu ntan hu ni say okon ne ye kase de ehu sa enefu aho yi obu o wa ne mfu aho na ne de ne mfu aho eba sa cabbage cruciferous vegetables no cauliflower cabbage any broccoli ne na asefo no o ta wi bebre so onye skafo nu ana o wi a ebe ma na e west eba sa na wa twon ho afiri ho na wakoye nhwehwem obu anya obiara obebre wo kombo shem empie ba onya signs and symptoms ebasa ese utumi kokoye nhwehwem ansa ebetumi affect o menstrual cycle enipa bebre enam so ama kompo atete o empie onya symptoms ahoro obi etumi kura ma eclampsia to pre-eclampsia se onyem no ebetumi ama obi pia kosora ma bofra no koraje yi no anase opon anase umre nso na ese wo preterm eno ewo ho ena etimi se o menses ne nso ena obi wo a ye ba kubi nso ende ye ma no de dodo na okoto ne pa bi obefa ena ebi mu nso di dochiri ehom ni paduam family planning unni family ewura na wo ya da ko plan ye obi a wo nwo ye wa start plan family wo ya family planning o fani nro sa estradiol no opposite of the estrogen natural estrogen na eboa o menses emeba fine kakra na you are regulating ni androgen any progesterone no natural one wo ko artificial one fagu ni paduam obu akoto pa no abefa nwuna no anom ena ne ho so ne de nansan bi obekobra kwaku eti okoya no asan ba befa wan hwe yi ade ese nka wo fa no afemu ni nyina bia mienu pe no obi timi fa no 40 times obi kura fa no 100 times wa we ne sam funa ma afe no obi bi ne sam ofa ne sam funa ma wo home wanya ye ne nyinze ne yamje ko na wa nze na ya si ye na o si ye we de jamato afa ho na se eja nke no mum so boa ma bosume bi o menses ne ba o nti ade nti na no mum na ma omunya sa disorders moa etimi sayo etimi sesano ema weje yusu kura no ebu o a afe na o menses mai ebu o a bosume nsia na o menses mai ebu o nso be ma moje 2 ye obi mu a omode device ekose o mase wo ho IUD intrauterine device or the device ekose awode na no be o ma fa ne mum ati
Eniama na efo mu a no mo na mo fa niam mu. Fa mu no. Fa mu no mo so fam. Eno no uti anye ya na hye ho ne duru ba bia. Se ebia na HPV human papilloma virus 16 and 18 ni bi. Adokro wa obi di ama wo ho a uti anye yie emfie du bi achi. Emfie num bi achi. Emfie du num bi achi. Obo nsa fe be duru ba bi no o de hye we younger o de hye e be duru ba bi na mu je etu. Etimi se sound menses. Eno achi no wa anye careful e be ma o cancer. Eti amanfo a enya uterine cancer. Obe yase o na wo de no cancer bam na emuja etu no. Moawa enam bibi so enam ekwan so etimi kɔ godochiru ene niema a wo de ahyehyɛ ho na fa awesen no afa bu nsu ogu wo mu anu wa yase twaw afa ensu na beba no afa ekire ne moja wo na ebon mese wontimi entena ho edi ya na mitu ma afopa cancer no ememanya breast cancer nyina mahunu bebre even just last month kura emema breast cancer I say hanu I come breast cancer no last month no emema so ye ka setimi fam ni na o twekura na emema de ni biba me ho pom fe man so cancers no ebi dosun emema nya prostate cancer no minim se do oba de no na chichema ayo se ne se free baby free o emema nya prostate cancer no PS na jump one nam 60 nam 100 ebi 400 na cancer ndin ho abagim na emma nso enya awodiem cancer na eyade a eya homete papa enu tire da bia me ba me say why do we celebrate the yare ya say celebrate yare no say month we yes ho the breast cancer awareness na da be na kiyo no beba say ye did bi susu say a month for the kiosks. Yari we kio yenya we na discover yenya ni sei na aman ahoro no oma som na oma gi atumu yie na so akwa te say yari no wo wa ye obi nso enum de kwan so a ono nso benya bibi adi wo ho ye celebrate yari na WHO edisika ba monye enu afi bia no na obi plan say yari no say yenya dodo san wo Ghana yare no sese Africa ne dodo yesen ma ahin no ma wode yese ye ma ahin ne ekoye o musaduri ma ahin ne nya cancer won say ye de yahye ya dwunu musa but ye be kan say ma ahin ne yetimi hwe won e de aduro bi ma won ma cancer ne yira funfram mi hunu bi da yo mi na say menses da ko obeboa ye na yahwe ya setena mu ene ma hodo a ye be ya sao how we nyina no ebi embam but magidi ye pass we nyina na se na beba ye nuanom emma ne so no ensenkyere ne bi esisie wo masetena mu ansa na ebi a ne kese ye no ebeba sa ensenkyere ne bi ni de na ye ma ye ni nda ho ne ya de me da se ensenkyere ne bi wo wa ejina ne ye ba na edu ensenkyere ne ba wo say bibi wo wa te say ye fa polycystic ovary syndrome PCOS ovarian cyst, fibroids, endometriosis, your endometrial cancer, bleeding outside the womb, your fibroid, untini aswaswa ewa wa wodi anim na ye science ne bia etimi be boss no ma kire science no ye fa fibroid a etimi ma omenses enya ohawa etimi ma moja ni tu bubum afe ubo se asa anka unya omenses no for 7 days and 5 days no afe ubo se preko pe na wanya broso kra ebu a eba bum za afe na mpese twa na ono ana kuma to ne yemu a na twa afe ubo se wo wa na uda wachi a unse bibi ni nam wa ya ase asa kwala bi enso na nya kwala ebu ado nsa beso wa ya ase na eda wo se kutu sebam aha wa ya so na kutu ni bam ni nyina aka bom na efun aho afe ubo se si anajo nso aka udun so ya
na ka usan say fibroid na yakesi ama wa beda wadwonso to na nigie so eti kakra bi ba mu say dwonso na apia no na ama o sensory nerves natural say o dwonso de o be konso kakra bi afa beduru ba bi na usisi mu wiwo ade ba kono no na fibroid no na usisi mu wiwo afa beduru ba bi no na ufufu eno kwa de mframa no efun de ese mframa no ba ho ntene sound na o teta bum 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 o wadwuma mu a na akɔhyɛ washroom na pupu o ba dwene sɛ jama kosua bi no wadi so mega kra mpe kosua fibroid na eyi mframa sa no ɔbɔ nka ɛma mo tasen ɔmo tasen na so mo nkyerɛkyerɛ no mu emuano o pa ma na asɛm enya de so obi ebefiu ɛta so yɛka sɛn wɔn na ama wo yi mframa kosua de sɛ wodi a ɛno on sɛ mframa a ɛba ɛni sound ne yɛfrɛ ne fu sɛ sound ɛwɔ akyiri a ne yɛfrɛ ne ta mi de sɛ mu mbɛka kakra mesra o men kan bebre na no die ni sound no sɛ yɛwɔ nkura ase yi mu nyina ma si nkonya ɛdidi hello wontene yɛ yi mframa bɔne no abe ba ire so wonu mu awo so ni aju ko yitu wa maka abrante bi ya friend George me ben din kan no din minim no kwa me George ena 1993 ya ko afuo mu entomem ya boba ire mpesi ya te hu abayire ni susa ti ya kwan ya be fa so acha ni kakra ko enso ni we na tintin na fumu wa sa kwa no pese odidi duduo na ya hwe yi aduane na enso no ye hwe ye num nyina nyonyonyonyo efu a we ye gu no obi asare ye de bayire na ja ho ye ba no odi bayire se funfun one it is silence flatulation no flatulence eno kra de ehun sinu bibi hey kubi eti o be ma ono ireti dem kakra aku aden ama aden wadi kosu aburu ya na oside bi o eya ahwe no ko twa scan ebi ana fibroid bi ho ebetumi ama sa mframa na ba doc bacho scan yesen na me hya asemboa me hona mu adu na basa na no dia na emu wonka oh yes ade de mu wonka no eta no etumi de enkamba say bia because of fibroid eno mato ase na doc me ba ade na obisa say mu wonka no eta no hey na wo hu te ehu so etisa on no say boy just enframa ebo depending na ewudi oh okay ebasa na hu sa ye commences wa say mo be de niam bi fam because obi aye bi wa ko dikosu eburu ye na edemframa na eba eno de enkan wa chire no ku ba ebasa apebo fra abre go no na watwitwa di ansan wada obehun se we yibro fra efu oti ase bo fra mframa na beba ba akọ we nam kum tilapia nkwan eguhu kra nya na ukoda ukunu blanket nzo sani etie ono aye okwale wadada na papa nzo da no de hatari eni eni okun akwa no no me ba we de do ba mfa we ntwede basa no fat ho no we ni bia oh sorry I say me na mani gie tan komo ho na we as a doctor no very important bisa tan ho asem ne bisa tan ho me si bisa wa unyi funama no unta nyi funama no enye oboa say eno kra kire protein level so utimi wo wa wuji mframa oti ase wo jonso kra o jonso na ese bibi timi femu ba once a month bi oti ase na ho aba o eno enu wa wo ye wie no obi enu wa no atwon nsam
no ma some kind of relief. And what was ya na kumye ni ji. Oh, say ma obi ani je. Esa so obi aye. Nia wo ka say emema etachen mo ba bia mo de tae mienu. Na de tae mienu. So wo cycle. Na ya ta. Oh yes. No, bloated. Eba bloated. Yeah, it me ma eyi kama. No. Cycle be na be mo sa free. Oh, be ma de no, edidi ni awie ni ama bi ne betimi amana ba. Ana ni ama bi obu akosua yi otumi ewi kosua be 10. At sports. Yes, nani je ho otumi me echi boss kutu. No odi ko se ashentem akala. Anadwo no na onu atumi fu no odwane firi ne ho. Ma me nchia madam fu bi. Onu ate odam wo no. Ni awaye gu obra go pe no anu asa sori no obie do. Asabi ado ka makai. Asabi me no obi di ko. Where dey do? Running away from yourself. Asabi a wo ka sai bi asemo. E maybe me no obi di nkomo ba na ye WhatsApp video call. Me aso no ka sa di ni ti ahye ne nsantam. Ta ono ka sa. Oh, running from yourself. Nobody told. I'm not here, na ye hwen senkyerene ahodo a ye behu a che se afa ebiem say u menstruate too much. One menstruate bebre no eduru ba bi a umoja sote. Umoja so timiti afa no ani ase a ho ya because enye sa na nka ese menstruate bi a 28 days no ye calculate a ye hwe say ebia efiri enansa kosi enanson enanka ese ode afeze say no de oye ne bum timi ko 10 days bu at 12 days ebu okra why 7 days na wie another 7 days na another 7 days asamba na otwe beda ntem na otwe biem asamba eba saa na saa oligomenorrhea no bam eba saa pe wo se omuja ne so te eti obi wo be no mense sa wie no na no aye fita na ne nsa no aye fita na nanim enso aye fita wo se nani ase nyina aye fita obekọ check ni moja no na age bi no enam be se 5 mesrew eba sa o kidney enya emoja kura nsone so ebetumi ama ohaw se wo BP bia na diabetes bia no eden na o menses de o cause disorder ni mu a wan hwe ye etumi ma kidney kura ko feli so wo BP anu ode na unya sa menstrual problem na na body no se ohunu se o bleed bebre a otumi twa o menses ne so body no ade no mechanism ni nyansa etumi kire o se se na emi wura yi ma wura yi o bleed no man hwe na menses denim no man twa so a ni moja nyina besa etu wo na unya wo wana u bleed too much na fe anemia enenam a ebu okra na wo sickle cell patient ana wo thalassemia wo ye thalassemic afa ubehu se na the joint pain ni ba more because you are losing more blood ejebedru ba bi no carrying of oxygen through the hemoglobin no afa na kwaya poor ana wo bia hemoglobin C condition ebetimi amount ekura o doctor kura be diagnose you misdiagnose aka kire say o blood cancer enso na bia na ntisa na hemoglobin C bebre misdiagnose eko kire say o cancer because say omoja no akọ form ama ye check o blood system na hu se ne mani bia tof ape ena yare bi nso de ne ho be gimu eti afa ubo se bibi kitwa bia na wo da ho bibi kitwa bia na wo ho wo ena biem menstrual pains bebrebe no eto da bia na obi nim ne enti a eba obu onso anu onim obu onso a onim se enema a me nunum ma nunum ma aka me ho oba ye budidi blue kiosk hima onya ye ya na chese na nunum eto so banku adwene ba ni tirimu ana petition jampo abiesi enim ene kondo enyun enkanyu makura de enka ya na mpotompoto atete ya na obo na adwene ba so a ade de pa ye kan ya na ne kwa mo etimi ko twa bi ye bebe ya ese de he ye di ani ye di ni ada adwene no nam ni tirim sa o sa
amfa de ama me kotwa kakra me kura makoma ebo na wa kotwa kakra za kios no nso a wo kotwa no ye frɛ wo twakɔ entwa ntena kios no ye frɛ wo twakɔ kwam price no twakɔ sports utwa ya sɛ wokɔ wotena wo kyɛ wo bɛ dede wobɛka hɔ ani mu atene mo ɔyɛ ya sɛ o twa me two tot ɔyɛ ano abɔ ɛne ɔnam kwa so nyina na dwene mu ane han ɔkɔtena ho aduane ɔbɛbɔ ne sɛ ba wani bɛba ho so na de apetition ano awa wo de nkosua saa no obi ɔba bi anom apetition ama ne sin nyina dɔn wote ase ɛyɛ ade ebetimi asɛ o menses ebetimi akɔma problems bebree esan sɛ nipadua na nkasa no hwɛ sɛ wɔatwa brɛboɔ na wɔde apetition agu konkom na wɔde brɛboɔ atum akokɔ anaa odwan brɛboɔ bi wobɛkɔ ba na anoa na wo de awo sɛ igu mu anoa o body ni mu ɛbɛma wɔ haw ebetimi asɛw ɛna obi wɔ hɔ a enubɔne nom okɔ ghettos na yɛte hɛ na ohunu okɔ ghettos no a ɛmmaa bi paa kyɛ sɛ ne hunu ma homan ɔpate ɛde cocaine ewuram ɛne heroin ɔpɛ de ewu de anadwo ɛyɛ akɔ tudu drug lane asɛ din drug lane na sɛ yɛde kyɛ drug no ɛso yɛ drug store ɛne enuro ne yɛtɔn de ama na ɔkwabena ne tumi kɔtɛ hɔ enubɔne amanfoɔ nom no ɛne paloma ɔmo wɔ tokuro bi daseɛ hɔ a kyerɛ sɛ yanom na dɔ kɔ nyina ba ne sɛ na hu hɔ nyina o da bi sɛ de ɛto ne yɛde yɛde wobɛbrɛ me okay yɛde woba nso a mɛ prognosis and diagnosis mɛ interview wote aseɛ obi anum biara hu sɛ ne nipadua na ɔte hɔ no ɔne te hɔ a meme doctor wabɛtena m'anim no na wo saa yɛ me lie ɔno abɛtena w'anim no ɔpa yɛ lie sɛ doc mpɛ sɛ mekɔ tadeɛ sɛsi aba na kɔm de ma bibi na ka memfa ha ntadeɛ bi mmra serious o ɔno na ɔyɛde na yɛde na aba no ɔno atumi hwɛ w'anim a na ɔyɛ sɛ o ma biribi kakra na mpɛ sɛ metɔ adeɛ bi sɛsi wobɛnya 100 Ghana bi ama me opie a ɔma biem wanoa n'adwene no na wohwɛ nneɛma nubɔne wei mu no a mewɔ ewiemhyɛn adwuma mu kakra nti obi bi yɛfrɛ no aviation security sɛ wokɔ nom nsa mpo woyɛ pilot sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima wokɔ nom nsa a sɛ akɔ hɔ a ɛbɛka wo mu kura nsa no wakɔtu plane ɛyɛ 0.4%. Sɛ yira banku kura ɛdi no pee wa na ɛmu ayi no akɔ hɔ kakra kɔ mu no kura sɛ so te na wowakɔ nom nsa ana nneɛma a yɛde hyɛ yɛ mu adwene no edi kan ɛsɛe na yɛ sɛ woyɛ smart ɛsene obiara afei adwareɛ koraa no wɔba bɛmu adwareɛ obu a because of cocaine ɛnom nti ɛne heroin ɔbɔ saa odware a na de asa adeɛ ne firi ne ho no ɔhohoro mu ɛtiɛ ne ne boɛ den deɛ ne yɛnka ne mu nti wɔ na nware ɔno anso hunu sɛ adeɛ no wɔbɔ dam ɔno a ɔne ɔnom no bɔne no ehunu sɛ ɔbɔ dam nso ntimi control obetumi abegyina wo storm ɛne wabɔ nkɔmɔ hwɛ w'anim din ne wama wo susu adaka so ne ɔde ahyɛ ne bote sɛ ne ɔnyam no wani bɛba nso ne wawia wo na adwene yɛ ne sɛ ohunu wiase kɛseɛ sɛ ne wo sɛ ne wo ani wɔ no ɔno ohunu wiase te sɛ ne n'ani yɛ 10 etu ɔno no wia wo no ohunu sɛ wo kura w'ani mmienu ohunu hwee saa nu bɔne no ɛsɛe ɔbra ɛsa sɛe wo menses ababaawa bi ana abrante bi buaboa no ɛwɛ social media yi so yɛhwɛɛyɛ no sam ɔsan kɔ gɛtɔ bi mu ɛsiane sɛ ɛdɛ bi a ɛde ba n'akoma mu ne tirim no ɔba wo normal mood na ɔno ɔnya bi ɔsan so kɔ gɛtɔ bi mu wasan akɔ saa wei no ɛsɛe w'adwene wo na ayɛ mampanin o wo na ayɛ minister o wo na ayɛ assemblyman o wodi cocaine ka wano emprenu ne mprensa so onyɛ correct biem onyɛ correct w'adwene ne nyɛ 2.5 million gauge brain capacity no ɛbɛtia ba na ho adne abɛka w'adwene mu no ɛbɛ sɛ 2 gig bi a o de bɔ bra ɛno kra na zaa kontompo krono a yɛbɔ ni han abɔ
ene kuni mami na ejisika we saa dwene beba otirim oyo ba enubone saa odo ho hyemu a ebe se wo menses plain a chese untimi enya hwibie mu abrabom na saa se wa abrabo aha afi yenhwe obi owa na ne menses eduru a ne nsam unze obi onye menses da ne nsam no nya sign no umo se ne nsam an dududu na ne nsam aye kokko ba se nipa no so timi wo a disorder oku ne nsam ye dududu na ye ne ya ededem maako uyi ma be 1000 a ebi emu baako ewo sawe enso ode awo eye disorder ba nyankopon ede oye kwafra mo antino waboa body no se bibia etise nu bibi betimi ese but mostly ebe me fan say 10% pe na otie yi betimi amanyi sen no aba because wa unya science hu se onufu aye kutu ase ohun ya obasa bi ohun abin onsam aye dududu eye oya onsam aye kokko ebi a onsa ba akuma na ani mienu nyina nanso so doctor no kura na ebi a na onte na bakosam dantu kan obaka chiro se ene dieduro bi we nu mu wan we ya ne akofufa diabetes fu aduro di amount metformin na asefo afi na akwakoji nsam se nipa no emplane family da ade no family no odwene ho sa da achi bi beba na wasan akoko plane ukọ plan ya wan hwe plan no ekopim se gwan se wo be hwe asan this plan no ana on plan no na akoya asem anu ni asem Jonas dog okay dog kwadaru ma yenko yanim yo yenhwe da bi yenfe ho ni si na yenhwe enema hodo a yebetimi aye ede aso wenyina no ebra oba bi bu nsa na owo emu ha obia no ekwame na obefa ode aso ano na se yabra bonso a yebo enema nketenkete be na yebe ya yede be so ano a sa oha wenyina no yenhia bi yo me da se your classroom ni ka say you have problem solving. First, identify the problem. Oha na mu ni yewen e na ama menses no atwape obu o wa okoyi menses okoyi your friends nyinsen gu efiri ho besi se wa babre wa 52 years you want me anu biem na ne baba akope obu onso a oyigu ye onu nim se ye ade de ye nyame o ma me wo kura na ewo anu waye esan se ne mi am hu se ma do chiri mi hu afai se ne ya kwedi wan hwa mi ntimi enwu biem enti would identify problem na hu se no problem if you wu ankasa enyin san yiguo na ama se o menses ne kura ma biem a se wa kotwa wo brei eno wa nya premenopausal symptoms unya hot flashes na asefui eno ho ena biem identifying the problem kotwa abdominopelvic scan where say ne ya o menses ne bum no fibroid ana ukwa endometriosis bleeding outside the womb yebe hunu o wese ne wa ya se fa benkum ya wo ya o hwa ebe den ovarian cyst ana ko emfa wutirimu emmo ukwa na o wa ebe kire ono clearly amohu se ade de ovarian cyst eno na be kire duru ahemfa mawo ana se ebe ya surgery ana se ebe kire so hwe waduan die mu yi na fe wasa tena ase no obisa ho se anka family planning nroi anka morning after pills wakwakoye wakodu djuma koto pano anka se wafa afimu nyina anka mprenu pe nanso odi ayesa nchewe otimi kwawia ekoyo ananopa oba ya obefa kade no kran ni offer kran ke 72 hours oba on kan eduro ni ho da ese ene 72 hours after say wato pano me fan say be 3 days and 15 betimi di ohawaba on kan ho da na ene offer ya ade a chi yo san ko we wa okoji kakra obra kwa bna ho
okọ kwabena ho akọ baako no enso hye no ha kwadwa ansa oho okọ ya ade akye no asan kwakwaje no asan no ofiri wa ko bi dada bi a oni twam no wa frɛ no o flash no o hese befa ehwa a no so afrɛ ko bi ntu hye na amfrɛ mi o ya ni pa bone pa nka me no wa o na o meka ko ewa gum kakra na o What's the name, Michelle? Michelle, so now you share me. Say, I don't pay dog catch their antics. Not whatever my tea, whatever trust with now, why? Now, my company could be me. One chin and be a me a chimam, just a good cry. I say, and they are brave you want to so which you know, then cut you between me and a coy. We don't can penny one my former too. I don't pay. No, but Sammy, I'm a quiet. Oh, no, I cannot cry and cast me cost printers who make a farm mattress be a matuas. Oh, bra, I am a taxi class of a cum. Where you send your queen size, a small one. Also, 1.5. And I go be where you say 1.5. Of course, no, I just come as I know. Nansen already have to so. Banguni Brown, when you are your money. And then the factors, the taxes. Of course, I was go be so dear. Me not any me no go pay you. No, you are no shit. My real pyramid, Mamma no back. What the Nansa, I know family planning road dancer. After Monday, the engine and one more boom. Doggy, mammy, miss. There was a time be me, and I may be a dinko, Nipano, or say, Wakako ye, a yes, a BB or EB. Injection one, dangerous. But also, you know, after that, you know, send an immense success a ebano. And to me, and maybe now on your sure say a yes, and I'm just Uncle Hospital now, Uncle checking way. And also to me, this menstrual disorder. Depending on chemical composition of a drone at the hour, yeah, the hour say, wow, as an artificial hormone. Yeah. Anything artificial, any natural, every DSCR. An artificial, and it's a natural, and it's buying. Okay. Because a person of better than 9. Now, what did you man with pressure? Edi Biana Istrado. And the idea in chemical component be. A bar and no estrogen natural one no. Any progesterone, any prolactin, any nabe DSC, any androgen. Sir, estrogen, androgen, progesterone no. So the chemicals no out the show send you to me I nomi now twa you kuno one ya careful na o de any DSC bedru baby no e be say o menses kra e betumi kra say o fertility ama wo wo unze ewiase no e ma wo muhunu mu kwan ni sa sabi o mu fa nche me anka hokra nyina mo de niam no be wura yobi masum kwan no e kra no nyame design say obi osuro se na so besi aka na sum kura nko wokọ ye niam bi ahyehyem inside kire se me hunu ne ma ni bi e na wo hu ma me ka entum ma e ma afo ene ma we nyina no e ma mo de bibia ne na sefo udi be se 52 ana 50 ko no a oto ase twetwe a oto ba ko ahwe badwu o me ma hunu obi me hwe no a ne to ba ko adwo flat enye se aka ba ko pene gina ho enya grow na ya ngoni ye wa ye bia mama ne to cancer ne to ne fa ne ma ne cancer no adwo enye se ye cancer you adwo ama emusrade ni nyina ye flat because srade o ni nyina tufa ne to ni tokrum pie ne to no atunamu ena srade efin eni nsufi eni moja enamu ena eto no ba ko gina ho ene ba ko da imbalance obodo no kwa etizaka ne azo ayese o ti ase ayese ya ne ba ye no na ye late
owi aye late because cancer aso utum yeso okukura wu kokuram okun anu okura wu wadi wuto nam na ma ni nyina sa ba kono enso afa ne tunum emu penetrate wo ho yes na abeda atanase obeda ya okura na oda ho eba sa unza de na ye kan na bebre dwune se joke oda o body no say balance enti na ye twa nipa mu mienu ten say ye de ade ma ka o ma so ne ye power umu eba besi u fom a half ni gina say we ni we ye pe for balance nyankopon ye ni sa say won se nifa ene tenten say ni nyina no otini mu a at least wani hu a ne ye mfa machine bi measure ni mienu nka say o we buru we so gitu bi a say hu say pe enti say baako kwa kese sene baako a baako be we baako eba san so a na ekwa te se kotodwe so sene nantuo na se yare ya bi ewom e te se wanya elephantiasis na wonan kakra ka baako kese ntontoma dawroma ene wa wo nan pane no ode elephantiasis mo na ma afi wo so nan baako eduru o kwa na na emu eduru no twi o ti ase saa na body part be bia kokoye saa ebetumi ama ona nsan kura ebi mu kura koto ahamu pieto no ode abona ham na se lai bi dem ema okay me nim say wo question bi wa fama no na ne ma me fa we enka ho dog empempi no aya na ema ye start experience ye menses na menstruation afi na obi afi na wa hyase ebetumi aba se ebi a wo hyase ebi a 5 days onyini na esoti na bia ababe 4 days afebe wi eche na ababe gina 3 days ya ni 3 days no utimu se eho na watimi aya for some years na eno no e ba se ye normal wo hu ebi ye normal ebi nso nye normal okay eduro bi a we use family planning na eduro ye bi o plan family a on wo ye no eno betimi ama o menses asesa ama moja kura tu basa ama o menses no so betimi atwa tum 6 months na onye bi enso no akoyi device na free ho no wajai nuro no kura afa still na amount disorder ena awo oba unyini kono over 100,000 nkosuya awo no oye o menses ko nim nyina na ahode na eba form hormones no eba form afi beduru ba bi no na menses na ase oba wa wabo pentecost aduku kura wo de o 45 years o twen Yesu anim no wa anya careful ama obi ma mona to kronkron bi amfa anwo ntem at the age of 40 something uti anyi yi a eje frem asamato what you say wa ya untimi nwu biem ebetumi asesa age one say na okay no o start 7 days and at about 5 days we are start me fancy the age of 14 na eba kama wo mu a fe beduru ba bi be se 30 ho na ti na ba aba be se 4 days afi wa beduru be se 42 ho e na ati as say kura do ti mbete kwan na no wa hwe wanim fe no wa peo na wa san dwane saa no age umfie e na e kire o se emre ko enti bredane kwawu ensaba e kwan no ho e ba bi afra ba bi bredane time changes akwasi ambofu agei emre esesa enti mre betumi ama saa menses no asesa e na bie mu nso nyinsen yiguo ebetumi ama asesa uye no yiegu uye no ebeduru ba bi bod no kura betro so wa bre me ho me clinic ko uti anye yie na afrem so pesu nyinsen me kire yo bra memo aba oba ya na ma jo number no din dia bo metata o sa ko so obawo etimi na nanom de om dosun e ma ba wa no ebi firi tema ka soa odoko ho anwa onya ba o de mefra obra wa frɛ no kwa bra boy no oba boy no peso hwɛ me na de na menye ready me ma me mbefu me metimi eduachi akọ ma me fie me ya mo wa because ebi ene no pe na abawo ebi a ode ba akọ no anu no obi ni je ho wiase nyina enye ni kunu eye ne ba bi a odi 16 years
opre no ko wo no ko secondary school ene wo wo no ena kwala na wasene no akyere se waye numtunin otumase onye mu a we di asam na do ma me asam na okanyo dog nie amrad ma me eso koyina na wahu amrad ni ma me eso koyino na asam no ti asese ya ka say obi asori agina say doctor wa ka sama mani age esan say enye sabat ne nkomo no etesa say ne ma me bai ba ko amrad nko ma bebre ehu efi religion na kwadaro ma ye fa ye numbers na ntudwe bia na abusuafo no wo asembisa ba kominu bi de ma wana ye mo kwan na omombram 0551598321 ana say 0550055522 numbers ni biom 0551598321 ana say 0550055522 asembisa bia yene Dr. Yafia Kentena na etwetwe komo no ba mu na do asembisa na ma 0551598321 yo doc yanku anim ana me de adibi tuja fa tuja na pa ma religion pressurize ma unyinyi senda so for onu gina wanim a onu abo ama o preach no ebi a unyinyi sembro ten bu ya kura na obi ansa na obe sofo ana mi hunu abofra bia sofo soma na wasoro dan anim ese koto vote ba ku bra mi nsuo bra mi a wa bi say hey ohunte wo ya mpran ba na wo ya awareba obi eni wa sofo soma na obi bi say ohunte ana hote wo ya mpran ba ana ya ware o ya wedding obi eni ho enti onyemu a yesi ebetu wa say dikan tu hu san onyem o wa so dan na onyemu a dikan tu hu san tira so ebe mu akotena so na chi na onim se obe mu akotena untu de ho pressure ko yin san dia tira so se o ya okura so ya o service kura fe na o ya yi bugoba tira se service na so o ko afi o ko akoye o service o ba bi e de wakoto meham ye kura bi ase do bigusu odoto otum ene abontoa ho subi nso yo ya de wakoto na ko sawadaf bi nchen kura kotena na wo na wo ba na kwala ni kita onye a on kan tro say emusuo ba etikoto ne twene o ti ma se ma unyin se hu hiam enne age what the 16 years what the 18 years what the 20 what the 24 o ko yin se agua den 26 o ko yin se a onu fo e pompom fe bo so mi yensa doc here that's it why ni why cheche obio yenche wa se bisa yenche o bonite wa mini yanko na o ka sembi sisi a tadi na me bisa se yesi dia o asori no edia mu wale na mu mi ne semba ya tumansa ya bom akwati meche mu nya bidia wa asori ta edu collection dia the sutu awo bribe musa yo kwam yeda se doc em se nkomo edi e kase edi akira eno so be nkomo fofo owura tunwa adwunim wanye moba no mane ngo oba no ye society dia onya sorry dia e ba so ntu na sofo obi enu ama obi sika se fire wedding da anaje fashion wedding ne kura du so etimi to asori collection ansa ne atomo nto boa no so ai ye gi asori de kura onipa na oba no so betimi aba ma mpani da achi emfa ho pressure doc ene de o kan ni say no madam fu bi ne maame enyem ye ne maame si okoyi no ana one na danfo bi kosusu ho o enkoyi no ebia na oba uni patitiri oba uni patitiri akọwo de Richard madam funu wanye ni patitiri bia bezile cheni e toda so say come ma ma o ne mo ba se na mu kaso ebia na oba uni patitiri bia na me ni titiri ni baba bi so a na ne wanye titiri ni ba wo titiri in the third generation obo akura in the 15th generation ne baba ba ma mpani ne na o ti ase engineer obi e titiri yo doc ye ba na o de wa chire kwan atodwa e de ama na ye ja kwan hwan nie hello hwan ni pa che fa me da kwa me ka se fi krofon
yenti wase misa yenti wase misa me patrol me for 40 years na sana mo kan say family planning ni me bi once see my message no sit me check me started with 7 days but you see